Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twakutangira program yetu Eishengyero hano ha Sky TV turi aragotorwa Magrista Road omutawuni yambara na rurembo rwambara kandi program yegeneba Elina Radio 5 cyenda na mwenda katonyiza musharifama korugarushere omutawuni Kirhora omutebekano sa program ndi Boaz wa Mongolia elizo abantu wenda kureba Okurwana na nentaro ebyose neba omubigombe ebikwakanisa na rubundi bikahabura gavumenti ero ebigombe ebi twabintu tugira ngo ubundi byo enkora y'ibintu neyo mutanoho ubundi tabakuriyana ubundi nuboreka ekikire ngo ubundi abanyegana bagire ngo tokamanya ahatari naremu aba bakaba alternative konka Okurwana katana kiro mu kigombe cya UPC kijya cyagira bembezi babiri Dr. Otunu hamwe na Honorable Jima Akena turira twataho DP Honorable Mau icyuke cyumwe ari cyango yashitwaraho mu NRM abandi bagoma mbayomba hati FDC nayo kwasirwe nayo nturiya mwemba ju ibiri konga bona baku bambatabuka nebe kwasangu government niyo kubatahamu precisely General 7 ngu UPC akayina mutabano Obote Jima Kena DP ngwayine Honorable Mau mwe nawo mu FDC mbajangu General 7 nabwayine mafabi na engineer Amuriate ntwenda tubuze NRM nyine nifashi na nebigombebi kwe kubira kire bukabo konka yo niyo bokuba omugenzi Daniel Toro teacher up moy obuyabe nabembera kinyemyaka nkabe nena akakwese ikintu cha divide and rule akatikiriza abantu opposition kwegita akati ko kubatabura mpaka abasinga na simple majority okusya 2002 I think kwacho mukumara akabora gukora iki abakora opposition ekegite yebembirwe kibachi bakayikara Uhuru Kenyatta uyabaresire kujwekera kano kutora tungoma yanza kureba aha bya World Bank okwenda kutuyaho yaba obuyambi yaba loans abo cyajyo cyo kurwanisa bisiyaga ni rya World Bank manya ngwegi ni Uganda ni Republic of Uganda bakatuyamba nka Republic bakaraka kutuyamba nkefuzi studios nyino mwami Moses Nwagaba intwiga akashari no Pulida umtawunomu na ekoresa akari na RDC nyino mwami Kadamchunguzi Geoffrey na RDC wantungamo nyine mukuru Abeka Masko ni activist wa FDC nyino mwami Tori na John ogu ni activist kandi natonganira mnonga NRM RDC abantu bahenda mse tukatura kutayiseho so abanyantunga mu barije ayo nonga leta wito murungi nyenda kubanza kutangira timu inashangaha kandi sime n'abakutureba n'abaturikirize amaraka n'izina Mucunguzi Geoffrey abandi banyita Kadamucunguzi kananye nukundi kweyita ntungamo n'obusinge n'obuhoro kandi turiyasite de progress norukore nshobe nayishanga umwikumiriye ngaro kandi oteye nagumiza munakore none ebere bintungamo iyo mu makuru bwishonga ziri nakakwate no kwata kubi bintu bihanga tukabanza twahora yamarwaro gembeho 28 bwana ati bizire bakwata abana kama ofisa na noha abaye batwiriza aparishon na CDO wegomboremo tugambire hakaboki well ecyamarwaro office nkuru econdoza ebyo mu marwaro kokorwa mu office ya president ibakweta health monitoring unit ekeja twakoranga timu twena okucondoza ni mangu report final eraje kushora ekyo nikyo koreke kindi kumanya kwiha batanu okucondoza ayo aboshanga o education na tungira umusharo mu health wa health na kutungira mu administration na kutungira mu another department hate byona tibiri hakabaho abereho general clean up kugira ngo weno bena tegategwa ngo n'umuzumu bakamushara umukono wabe najyatinda umuzumu yija ya explaininga n'ubundi rwabarata konkanyo ninkorra kaja hatogo bagarika bamuta mu department ejo hatayinde gambera ndi very sure ngo twine ene ghost worker then as we wait for the final results akwa abayize kucondoza bakahamya ngo turiyabagana nabo report ya muhero then is a parish development model of course when hari mwana
nkani muganize ijo butuba tubakwata namujyanti yori inkoro rushuzi nubwo ko mujyenye rushuzi n'urumuri so hatuwe tayine program ya rutina mbwe nijo abayasta mu kisheke we namutahiwe buryo mwe batamo amazina munana CDO wakatamo yo mukazuwe kandi bona batari mu murukobo so twaba detectinga kare konkaita polisi yitu na wazi ha muntu nozigaruko zigarrayo hatu nkabimera kaba bintu bemanyize okuyiba abantu derega nanga ninkwetsa uri akwaveza kutunga sente zeno toko apo yanaza kutunga noji mugarura tari bikuza koza bene nabo nambwe no gukorana bazampimwe yijo naza kwishayo hona ribokarisa kashanga twabaho miliyoni ina barino baronda miliyoni ina ezindi kweza sanja that obanzo shafrezo rero bondi kuzo mu mateka uzi kuvugana ababentu igo mukoti nebindi bakubuze kanona kata konka when you have already paid back ariko cya person wa NRM mu ntunga babo tukagira umugisha nyine yihanga aho kitinda sama mageneti nowe cya person wa NRM so nasigura kisenchi ko mu ntunga seriously so chiko na sikisata kuzya naza ukorerizinga results za UNEB nguteze member zichinga so ebyo no manyisa UNEB de koraburizo embera ya security na gitwaza atana za kutori chiko ate kindu sho wana ndakumanya ate ngone koraburizo no what I mean ne koraburizo and she's active so ino wakusta mu office seriously nangwa nabasa kutaza hari ya office kongo kweta ba NRM owe bakakorora kiko bakatereza buri kimwe cyo kirunomo office anyway by the way mukuru yanga hako bari office nebero Professor Wabiri akatiyanga everything is possible afande willing nambe tegereza results za NRM mtunga mwe sana ndo henda msi no manyo ndi wa NRM Enabiramisha aresa nabiramisha niko manyanyo na ndi wa NRM enabiramisha na maniso wizire yesterday recently blender ibintu byawe ibintu bya ndi wa NRM enabiramisha bwenu kada mwana wanje DC yana gamba NRM mugende ya Museveni movement y'isturi mazima ni bamwini nkaye gitangire nimbantaru cyangire nikiha cyabajoni cyangire umwe bata nyondi yo muya kada nyoni kuntebereza kada yagamba ho niyo yahona revogenite yarchi ya personal iyo na revogenitary cya personal yiba president Museveni chama chairman kan president nyine shongana kandi akontegeke kandi umuntu wa dargani taha mazima yino businge umuntu wa president ari chairman wa party cyuruhura cyo cyo nyine shongana konke yintakwenda nengere kwefubura eje abadoni eje erinde ho ashpatete kwevoro nani hakar batira patete kwevoro na negation of the negation konkane hapo izo kabiza kwizo mtabari tuzakumhomurumo obwa vice president nabutwara minister of defense tuwo musarikari nabutwara minister of youth ninde nakuda ba youth na sports ebi byona nabutwara kongo bwa president atabwe amanyiza na advisor party zakumeteganisa na ishika yabutwira we mukageri yarakagu mwisa kawire mwakabaze bashamu mwakaeza so okay na ninyibaza mucyunguzi mwana wanje kurwansa yavuze mbere ndi ntunga munanye unyuka ndi mbyange ayizira koti nuka ninga yinga ndeba abantu baryacho yaho hina prison za abantu baryachoya ngo ndaharoki bakwatama parish development model baka magambo robogoro byo mwihanga ibintu byo kunukana ubukiriza abantu asente nzabarete nibise nzabarete nizu obworo byo mwihanga ngo bazikora byaho nguzu byo zitambara nguzagowa jo ni babishija so abamwe kunkazangera ki basasara namwe nenge nkore bijya ngo abakwata bazibiyo impome babireki icyo kishikira shano naremwe
okwigara kuko abazine yaje atizaza atizazanye baranazo tezanye nasite ko myinyi yaziye bazo bagayi bamereka tayi ako buro bunuka izi nyanya zigendera mu zobutungu beka yes abantu bahenda musi iyo barumtebekanisa wa program nenda kutwara umugisha wo gunanye kwakira abagenzi banje abinye naha Western Saprida na namarakire nanguna munyano wanje kada noma yakada atprida kakwa nagamba inara imwe na bramiso hatkada no wa inara imwe de reformed nore kada kiza ya no kuya reformed mutkadori utu abantu manyenye mamnonga so hatana kada kahinduka ushi hatkado wa bira kadori yo bakumanya abantu tuwe kada hatu wenyine no garachara RDC kandi ari wa inara imwe kokana kada na bramiso nabakana nenda kwakira munyano wanje John nabona namarakire kandi mwaba TV John arurindi dumunonga tingu makara napo naba konkani manye byo kurya byaho yo napo nabo aho ketuzo bone byo kuri nyakire abatireho Sky TV na Radio 5 na nabo kunda program zezi kugira ngo tugume tworikiza program zezi nzituyamba kombeka ihangari twiyakinde kinkwenda gamba cya kade cyanagambe cy'abaparish model mwena roba kugira ngo arabanza kugira ngo stani yancema you see tokubasa kwato muntu kamujya ngo wamha account sofa bazengo haro miliyoni 5 almost burumuruka hato wakwato muntu kama miliyoni 5 konko kajya ngo gwakuzigaba naza kurondo kwa razigabe arondo kwa ra mobilizing abantu no kubegesa tomuhire na sirinji 10 ninga na facilitation mpuriye ngo abamwe aba level yo murukamba bahemitware 2 kandi agabiro uriyo ndizo miliyoni mwene nore ni koko kubagenyama ukagita ukagikumisembwa konko kata usingenje ngo etagiri so wazange bwe ine ko zo kutomerwa singenje nono manye cyane embwa no hasengenje no wazange bwe ine bironda nono manye cyageretere bironda so nabwo note kwa kugiroti nabo bakabirembagira okuba aba considering enyama no kugira ngo nabo obundo biyemo bwo mutimambe munonga bwo kugira ngo hatwe ibintu murabo mungarabigabure konka wita kuriyo niko ko leta cyayinke byo kwerya konko kajya ngo hatiyo bubazo wagigabura konko toranye nitwa abagenya baranyo tweka nabariya bo wagihereza nabo mbaguma note kwa guma no banuncereza real so nimbendeza program nungi kare webare numanya kada nareba omwami beka omuri cy'Rwanda cyo kumara imyaka nk'ebiri narishatu ndakarebere yo muntu wa FDC ndeja kuburo barondana babura yewe chairman shakaza chairman akari tokuma chairman wa FDC watu no manisa FDC ya FDC ni the Forum for Democratic Change John abantu one Uganda one two people webale mano one Uganda two FDCs ninda mucha abatulirizi nywena na bayino batorora umutweke muri mu nywena especially kuruga kasese kutandikira ahari buriha aboda na Kongo okukira kimwe ahari barwimi aboda na Bunyangabo kandi message zanyu muzurora especially burya katano kuruga Nyakatonzi amukungu bwera kisinga na handi mwebale mu abantu mbamba kureba abantu mbamba ra program wenu ubukuba ndondora n'ubukungu n'ubukungu ndolo still program wenu badiforowe kandi ndamucya nabagenzi bayita bakozesa abakira kuba bari aha hoteli y'itwejo ya Queen Elizabeth kandi nayo iri mu mwanya mu itize abajungu bagera mu strategically located iri hatama konka opposite naho no Queen Elizabeth no gukomera mu hoteli no norora enyamisho zona za Queen Elizabeth na semero muno abo kumanya ngo kamasho officer wantunga makwasewe abo kuba minister wa microfinance honorable Haj Kevin Kasoro akantuma yontunga moku RDC yo gatakagireyo RDC yo gakacirika mwenge omaya program ina bini kurano jumanya kana tinkarga yoga program ya presidential initiative for job and wealth creation kandi ka coordinator wayo mule Greta Rwenzori but also dean of coordinators for Western Uganda kajayo koko marogenda advanced team yes ngajayo kamasho office ogutwa mkwata kandi akaihire aha sakozi 13
omuri ntungamo sakoze myoga ekaine 90 sakoze 9 konki 13 zimuri ezo ziri mu Ruhama East ko Saluno Pareta zona kizona kama kazi hiroho around 13 million twamukwata hakali omukazi DPC maka akiriyo bakargayo twamukiza polisi kawe yanterese mu yagera tumuseiza nabara imyaka mike kuba retired reka sosole sente zaine ayi committee twamukozesa commitment letter a copy that I still have kurana ni manyangu akwasiro nanda kujana hano ya sosora sente za sasuyeho balance ya sigiri ajana ngo buri musara buri mukwezi bagumemba musara go for 10 months. Okay. So chukoleka ngo that man is sirio kuruku abukuba program nkejo kandi okaje mu constituency ka Ruhama iyo kumangu mama nhakuruga okiba abantu mama wihanga okiba abantu really kigwire ati semeriwe ngo kandi nyenda ngo nani nsaba ngo msidogo ajo mu corruption unity ari corruption court are interdicted abukuba abantu abamwe abizire akota bakana boleka ngo the man is not a very good man akashwara na kufera katoleka ngoine ni somero he had a school around the Tunga municipality primary school kwa sente zimu ntu twazihire because I went with some detectives and really muntu ubuna akatumbagiza program ejo mu district ejo so warakwasiwe kirundi muno nkenda abakiriyo ukiranki kitagisa no muri muguhiweho guhebondo wari wiri. Okay. Thank you. Zakutandika na Beka. Yes. Neza abantu wagabo. So ko munya FDC ekiri mu FDC niki kwana utebezo mu muntu mbegambo ufu nibyara hitegereza FDC inkayete omudakikiza wisha yebara umutebekanisa program well FDC a member by the for your information in the district mobilizer we are in your district. Okay. 2 but you failed to mobilize your sub county for your councilorship. 2 ejone yawe jone teka yawe because nayo ine issues kandi zo kumayango participating amu ndi we are wibire the coordinator wa Greater Mbarara on force government. Ni introducing ebintu ebyo because government ikakomeye nkumibiri abaranagumu even uko kujera but still because I'm still active and I'm working. Okay. If this were twenda kubanza ninyenda kubanza kwetondera abahagizi na members ba FDC na leaders regional nangu ni hangariona because we have challenges we have issues konkezi teka kandi nkwenda kubatamwa amasuko ngo tutekwa kuzumarira because FDC ine peraze zeyombekiro. Okay. One FDC nekibine cyombekire amsinje gwa democracy transparency we believe in accountability we believe in some things as kugira ngo nitwenda kugira ngo tworeka abantu at least kibina cha FDC kino buringaniza kandi nicyenda kuhereza obutineka obutana nabwa government eroho because intore gutegira abantu buhereza obuteka now twine challenge twine issues nko kwatandukano yanzura program eji wajiroti ebina bitandikire mbuguma mbigera mu issues namazo tugo kubanza kandi FDC tiyo kubanza kokani teka ngwito strategy tutireho ntutekwa gara FDC ombuteka kandi tukajigara ka FDC tukumanya kandi eitwayo mbekere tukumanya kujombeka necha eitwagiremu tukazamu abwe bigenderwa byayo teko kujigara imwe bayi abukuba ba members ba FDC ekigombe ekinandara mafabi. Yes. Ari mukuru w'emirumo. Yes. Ariyo muhandicyo mukuru w'ekibiri. Yes. Yes. No accounting officer no ine register obururu buriyo nubuterwa myanyemo abamwe kubeta after council board review mu FDC think teka ngor member wa FDC so ekibina cha FDC cyanandiyo ninga taro obururu bw'embutero oguno weitu taro obururu oburiyo mbutero where
I do believe ngo one region ekatera karuru one region ekakatera because cyo kugira ngo tuburiyo no guterwa erizoba owekitini satatere bukacya person we electoral commission yasoze ndizo road map ekoreka ngo today ebiri 10 obururu bwa village levels buterwe na no bwemerukate same time buterwe riya today erizoba baburiyo bubiro bwo buterwa yesterday 10 then sa 14 tutere bw'amagombora konkito issue it was one because of bururu kabyo buterwe nyuma munonga noreba beka ahinku nyenda kwa background yake ahinku burana nojo titu yes but it more specifically who twena turi aba ni nyenda kwa swaringa ngo district mobilizer wa FDC echo tinchanje onyene owekitini sa nandara mafabi ni secretary general wa FDC owekitini sa amuriato boy owunarondire nakarura kuza kwa president kandi onkumanya ngo katamburi hange ryona na muronde akaru no president w'ekibina so itwe abo kwicereza mu kora ya FDC beko takagire hari omontori aha TV no ya radio tureka mu yaho ometwe y'abantu ometwe yabo harimo side ya besije na rwagona semujo yes na side ya muriyati na nanda yes ate mu kugamba nyo ni ukoreka ndagamba aje nka diplomati FDC ubutaje exposing konkanyo tinkwenda nyechingwero nyasi my issue is ojoti nyoe bowazi program ya shogwizi itwendo jaja nari tujakana sat waje otitu itwa FDC no bowazi tinkwenda koreka nicum no kujangu no butwena turya ba FDC konkanyo na itwino buticerezana ayitwino buticerezana ninkai being members tutukwicerezana nenkora yo kitinisa amuriyati na no wekitinisa nandara eyibari yomba tambuza mu kibina ejo basobeze cyo kubanza neki turiyo mu karuru ko kuronda structures z'ekibina obu turiyo mu karuru ko kuronda structures z'ekibina twine procedures okutukuronda karuru procedures okutukuronda karuru na namateka gakaruru kitu one nuturagira ngo member wa FDC kuza kuba member you have to be registered on buru book ko kweza kufuna registration okorofainga kuba member wa FDC ko korofainga tukhereza pate card ejo mukoronda karuru niyo voters card ya member wa FDC na wano yuza omu blue book so akaruta kakashire yes haba aho busingi because no ndakutwereka ngo kizo na karuru but tutakakira akaruru nuko kakozingere byona why hakaba hakaruru bwa nyuma yo kugira ngo tukagera issues of course ninde no yenda kundeta speed and issue yesente well turiyo matuga abantu kandi cyoroho na ground cyoro even na hati nicyo gambara haro issue yaki yesente twagera ngo tutakagira mu process yo kuronda karuru speed twine issues zitwetaga ku resolvinga nke kibina eziriyo nzigarire nyuma ki ekibina ecyo kubanza kuyatorwa mu karuru ka 2016 hakazamu issues ezabenzi gerangu funding yakarura ko kuyizere tekwetegerezo 2016 twenda kwetegereza okukazereki okufunding ejo yazereki yizere owekitini nandara natugera from the beginning natujyangu tukafuna dona yatwereze sente zo kufundinga karurako no koremirimo y'ekibina konka yajya ngo gwe dona tutamugambo public nka no muzebine bindo kuziri and we agree konka no tukwicereza haro isi yo kugera ngo we bowaziki yakutwera nka FDC ninganga prida nke twigati ninkiruzo values zanyu z'ekibina nka FDC nabatwera billion nabatwere mitware 5 nangu nabatakacyaro kigaragara kasumba bukangana nahambarara nibarondana nesente mitware bagira ati bafandinge kibina konkaro habantu abarientated kuba bamanyere source of income okuzira kozesubwe okuzasohozubwa no kubaratwaze bintu ebi now problem yarga kugira ngo bwanyuma yo kurwo mu karuru treasurer general esente zizire 2020 abwenci nizihinduka insonga 2023 yes ecyo zukwindukira insonga neki kandi bisi byazimanyere as kwindukira insonga neki tukabanza kugira ngo esongezo baziganire omunda y'ekibina bazimara omunda y'ekibina konka byona byarema abamwe baba adamant I remember ninga no following is processes zona mwe no kumujyana mu following no mwizuka bagamba bine meeting
bakubuza asente nizo zumwe nandara rukwenda kurwana akusohora no meeting that meeting so ebyo byona kibyaremere yaba adamant yanga gamba cyenyine cyoroho na amriyati yanga gamba nango hati no bwaratandike kurga yo gamba tarhi sente zina atungere yaba isi yo kugira ngo baje exposing omu neck baji hano mu neck even yanga kwera mu neck baji to mu national council bekanza kwereza chance abandi bantu bije haraka katikana ngenda mali addressing ne nabandi bije koze bingi by'ugamba uza kubona umbyabo ekingwe ndakwitegereza kase ni kugira umbyabo atakobyete ekigo no am seteri ko bona baturu muhanga no na seteri ko zubahiye iyo ka okay orane wazubahiye cyanya mbe kakwitegereza ni gavumenti ekigombe kina bembezi bacu yes engineer Muriat kapate president yes nanda mafabi ngasekretary general nobo kutegeka ekigombe mbo bara iswing road map mbo bara yete neki aho no wabi ore kiremanya bore no twakiswing road map nyenda clarifying ono haraji iswing no nandara mafabi reka tubanze tukiriyaringaka nandara mafabi na amriyat omwen president on zone secretary general tabakorurizinga road map oba ya structures ninga yobururu kwiyaho NEC national executive committee ne selecting amazina gokuro netorana electoral commission electoral national executive committee bajakuru neke japrovinga then electoral commission independent yokurizinga ebintu. Listen to my question. So mafabe na Muriat ko barashoze emirimo yapate kukwera atambura imwe mwakugihimbre mesamuta abatajire mu koti wajya mu ndagara pate yanyu mbuteka. How will you do that? Of course cyakoti tokabire kucururinga out because itekwa kutebekanise kibina cyayanga kutebekanise onko kubaremerwa kusoborera sente omunda y'ekibina kikayika kuzomba hagizi na ntimanyisa ngo nabayanga gumiza mu kwikiriza ngo twikiriza nabinte biturondo kuturabitombuteka bwabyo na intwiga tuza kugira so etinkwenda kugambira n'ekintu cyumwe ito kitwenda mu kibina ni cyumwe nitwenda transparency kurinogera ngo nabarigayo bakaba very clear buri muntu buri organ yapate pate ine organs ine national council mu ba district chairpersons ine national executive committee those NEC members abakuterwa karuru ine working committee ine disciplinary committee all those committees ine elders council disciplinary committee to work now delegates conference ine delegates conference so every organ ine powers ine mandate ya ine na roles za eze kugira ati eze praying so bur organi neteko kutekinga role yayo kurenga twagarre kibineki cyazombuteka bwacu. Moses wahure kugenda mu FDC ukareba ibyo mu UPC where you once belonged ukareba ibyo mu DP focus y'abashije abantu kugira ngo ikiri yakwinda ubwembezo umuhanga kuza tukashoti variasa survival ate etani serial nyewe na beka no kugira ngo nyondageze okusimura omufu akanga kusimuka okabo beka na mango omufu nakusimuka nyonye nagweze giri oko inomfu nyonye nagweze giri wena mango agweze giri gayezerata afuye kakaho twine history y'ebugombe ebikufa mu Uganda bakagarika bakazuka FDC yafi beka bibi omechansa gambe azode kebeka ndachiki 10 zahingura ni wanogamba wangu 15 twine history y'ikibine kifuyira mu Uganda kikazuka FDC kwera zoki nira abanze nicyo nijyo kutanga watu wano reba bya Yesu ko guyajya ngo Lazaro tafuyire azirata agujiji konko Yesu wakayemerireho yishwa ngo Yesu tarho akara umwana we kada umwana we byafayirwe kugerana ngwere nyo kugiro assessment yanjye mu FDC yafuye tekubasa kwimbuka no mwaka gikuhaho abwaje abwo kuba omu Uganda torukubasa kwemerezaho ekibina cyo butegeki ukagaruka ukahakanisa gavumenti okwebembera ekibina cyo butegeki ni kushana no kwebembera gavumenti kongana bweyo ne muhakanisa no bamwe ne gavumenti ne ndabakozi bende mshara bine za family nibakora majinyi nibafana benda kuzikwa
Benda ebinte birikwetengwa omu opposition omu rubaju rw'akanisa. Hariho ekibina na kikumpuru eriyo mu bibina by'obutegeki. Yese. Hariho ekibina ekikubibasa. So nibama mbatekaho kunatoroka. Nibatekaho riya nawe natoroka. Nibatekaho riya nawe natoroka. Okuhakanisa gavumenti omu Uganda nehakanisa bwa pressure group. Pressure group eri kwije katandikaho hakuba emyezi mukaga karuhuka kabaho kakibaho babasinga bakerera bakija bari abandi hagwira emyaka 5 nco kwerebera nupu na yebyo mbyo kaba ina yote uzagaruka FDC cyo cyapi therefore aba bari yo barwana hata wemba rwanda ikizimbe cyane agena nkundi tukujya ngo hariho motivation n'indijo yona ngo wenda ko kutambira yangambere make mangwe kibinda cyagire ki konkato kurwana kwabo waza kucondoza barwandeju yanajana nkumbi eri mu office namwe FDC kwetine office kweta ubashana movement nco yangire kombeka ninjangu nene ndaguhatara bako rutaro nkoro uyo matawanyike Museveni yatachosha rero kwete uyo matawanyike abo kubebi elzimbe UPC bakamba Rwanda Uganda usi abore ba UPC mu Rwanda Congress abatesha esatisi kutukura bakabashire basitwaro mbaga bakika baspaka bazwirezi baje bazwire nkezi batamuzi kutukura bataka kweshongora Congress of the people bakika Uganda usi kumbe Rwanda ikizimbe tibine kintu bakugwanda ate FPC waza kweteje Rwanda ikizimbe wachete nawo kitaro kuri bino businge konka amazima gwa package ya leta ya free okwihaho aharengo rwihanga tukabire ntwenyumiriza omukugire kibina cyo gutegeki cyamere kine misingi hamire kandi tugaga twenyumiriza omukugire bibine kucakanisa na bibyine misingi hamire ahubwo kuba tari umuntu atine kisiganye kandi tari umuntu ka tutambere gitine shoka bzobas opposition yo kora kashoka bzo kokari indangara nahurura ngati government ya Rwanda nyejumbira umukwite bibina byo butegeki kandi no kukimanya ngo ikibina cyo butegeki oba no kikundo batukikunda kwiki ko bakiriho cyaba kiriho ni kisya esha kwekushika eyo kwenda kutensa ahubwo ari kwihanga rwiza mu nkomuru hakaba umututense ukashanga byo mu yabo butoro ekikubasa kutebeka siyanga n'ubugirota uhuranguka Kenya ruto ngo yayeta Raila Odinga kwa kaba yayeta Raila Odinga atine wa Raila tino mugenyima buryo mujya hake Raila Odinga nana yeteseza ko muntu atine structure nana yeteseza ko muntu tako basagabira abakonsensi mumerekera aho bamuhurikiriza akwamba batakumanya nabwe cyo rukwitebina byo gutegeki na wabwi mwe nyondroya hati doreba ko kutwara umushango wa polisi hati mwaki ko mukoti nije bakweta charge sheet drawing bakweta ki charge sheet urupapuro ruhimshanga aho twarika Uganda versus Atuziti Uganda prosecutor versus Noga Moses Atuziti hazo muri ba Atuziti twine classes twina bakora umushango n'ababigenderamo abagukora tubeta principal offenders rero aba bagwijamo tubeta joint offenders abo bayijamo tuba gukora konka nabo bagushonge hata nani ngababira byo kutegeka cyo kwitemina byo kutegeka baje mu drawing charge sheet neberi Uganda versus A1 I choose the number 1 nanda na mafari guru ne kwita FDC A2 I choose the number 2 Yoweri Museveni A2 ogera on principal offender abagwari bo bakwatuzinga ngo sita neze yes to mayakwa ko polisi no tondosa adikoze nene tondosa twine atuzi banga babi wokubanza nandara mafari wakabi Yoweri Museveni atuzi the number 3 Patrick Amuriyat Oboy atuzi the number 4 retired Colonel Dr. Kizabesiki hata Oboy na Besiki nango kusiga mnonga Besiki Besiki is an accessory after the fact agoko bakakimanya yagira ki yakikuneme yakireta bwanyuma yareba nguhimuka ho conflict omwago futereze ikintu kare hata naija akererirwe hata by the way sente bakabazi ifire miliyoni 3 nkabazibikire konkawe kunahereze kwetegerezo umusandi 2 ngutizihurire namuha senteze. Why didn't you report him at least in the structures of the party?
abo ndarayise aba FDC kaye he can still call shots mwita tese abayobozi ba FDC akajya tubantu mwe twagira ki twadahiro izo sona accomplice na uno mu rubo accomplice no mu rubo nocreba no nawe koko emesereza simu repeat no nawe no mu rubo so na kiza besije na uno mu rubo na principle itukora hato muihanga neshana ni gavumenti yabene koraho yakumwe nakagana mwende national history UPC ikanenda kuba a one party state hati yagera yagura babazira bataringa yabona baba leta bazo mu UPC Congress of the People mama bona bazankai mu UPC goke kaguma hati ndeba no batuma ijwa kana zakora homecoming ya no batuma kabanza yashabursa hati wo shabursa utijiri wa DP. First of all, Orian Minister of Justice and Constitutional Affairs. Washo mu constitution ya Uganda, tacha atko yiga ni 13 za yiga ni 18. No shanga ministerial responsibility. Ministerial responsibility na collective responsibility. Ne jangora abone minister. Torko ikizigwa hakanisa, ichi ba minister bande barabyaho bakurirwe president. Wanda ko hakanisa no resigning. No rekura enkora government do jirota. Hati gari na agenda za kulia cabinet akurikiriza hati kubara leta nkora ya government nayi cabinet yarabya mbiru bajanka minister katinga batora minister omwe bajangwiroko tware iteka twenda kwendere iteka bareto mwishengi no batmao naza kuja nenteka tekera naza kuja nenteka teka ya cabinet ya government naza kuja ne ya DP abo kwa roshanga DP etakwikizana naki na NRM na government etoko mainsamao is now a mercenary na apandisi mercenary no muntu urukupandisa koromurumu ngaba wageni konka barekere DC rand officer ashamiye kugira ibyo yatwegeza tukabimbuza kamutushoborera karemuza hata aba DP leadership ya DP yakora memorandum of understanding na leadership ya NRM na government hata nonda kugira ngo aho tubikizana kugira ngo bagumene bakora hamwe rero kwitsa ubutayimurika bazo mbururu buri mwe ngara zikanaga ibuno barete chitenso kanyongero kamsaga rikire mucyo barete katuri cabinet yahinguza ngo tugarake umugendo tuyo mari party system ngechakana abako bambabura DP neta kuburamo tuyamba ha urukwije no hendera norere kirunyi mwana wange kada DC na RDC watunga kandi nkuhamya ngo muri ntunga muyona tarumu umuntu wa DP no batekwa kuba bariyo bakabariyo wira ubwe kandi kada wamaze omurindunga mayo wahuye urukiko rwa DP rugamba yaba DP shemekwe gita movement bakakora hamwe eje kabere decision yo muntu omwe no batmao na nabanda bakwende ndyaga so hati mao kulia NRM no mukozi DP na masanare no musubuzi kuri apansibe kurwanisa DP kuji ari ngaba wagena hata exactly no wagena hata ogogo nanda is walking in the footsteps adyon bigere bya mao na webuza movement na ikiza ka information ni akakorwa ni orkwije ni warekerekana okurwa jana hendera Moses ogogo nanda na mafari nawe hati adyon bigere byoha bya mao nawe hata yakani wagena nawe na masana we na outboy no ho bamweto boy amuriya no basa kufuruka urwo mu position uzo mu government ukanyo kuna afurikire onkare kapebehera ngo wazo mu government nuza kumaburiya oryo mwebembezi w'ikibiri. That is an insult to common sense. Thank you. It is by the way it scandalizes political parties. Ni ngweno nskando neto kwazana it bastardizes no man a bastard no mango ni nkore ni bastard mweneza no kwate vina
ukabihindura ibyanya bizaru ukabitamisa abandi ngo be ni waba mu rundi kwerera beauty contest naba yesige jwarage nabaza kukunda abo kubonira ubwo gwena muri yobodere waheza musige bitaka amasha gari yaginta kwenda gamba ki is bad is on bad politics ore mnonga nayangu ni insert to wajete common sense and is bastardization no kwa uri kumanyiro kwetegereza kwabantu RDC ere mnonga bwenu once again having a field day actually nyenda ugundo murundi kutangira batahi banje banashanga abo mutwe tureba nabandi tubitaherukaine koka nashemera uko bashanga kandi nyenda kusima abo bari batureba hamwe n'abaturikiriza Radio 5 bwenu buri kintu cyona buri hanga yona ryaza gukora icyo rukora nerwari gende iro mu history kurwo mu step kuzumudisho naturugahi twahikahi natuzahi hate bina by'ubutegetsi byoreba taroho obero babiyambire Uganda awentandika yabyo nkaga nebiro nza kutunga independence abajungu abaye bakuwire Uganda bakaturetera ebina by'ubutegetsi umuringo gugwire bwo kutubaganisana obwire obo aba Britain bakaba kuwire abakristayo kira munongo mu Uganda then aba France nabo bakuwire abakristo now hatkuba ikasha yo kutuhereza independence constitution yakorerwa Manchester terakorerwa mu Uganda yakorwa barayi now bagera ngo ibintu by'ubutegetsi nibi byakuba yamba kubakorraje bari bakikiriza of course hata ba Britain beja bashenda abakristayo babajyango ari kibina kirungi nabakeka UPC tababagira ngo ni Uganda People's Congress babajyango ni United Peoples of Canterbury abakristayo bona bazo mu UPC hata ba France yabetureta etarkwenda na Britain nabagambara abakristo ngo kibinde kirungi nabaketa DP tababajyango Democratic Party babajyango ne dini ya papa ngo mudargo now hata yujike ekibinde kimwe cyagendera aha bukristo ekindi cyagendera aha bukristayo otambuza abasalamu bibabe nababara nabandi konka Buganda Kingdom yaguma yene yetwara nk'ihanga umwihanga rya Uganda namwe bagaraka batamaka shonshorite ngo prime minister ariyatunga executive powers kimani sangu yacamu yakisigning na president runaka takisigning executive powers ine chikoma abandu bondo now tubatera karuko kubanza aba DP tubakasinga chiwanuka tiyasinga kuyabe yamara ameza abiri aba Britain bamwiha babuza ngandi twabitwubira Uganda ntabwo njya aba France no batunga executive powers uriwe ngo botungira independence now abo nyango Buganda tayatire karuru UPC again ntebe DP ekagirite benyinji kusyaki iza UPC now ba convincinga Buganda ngate ne mu muteye kibine cyane ikibakweta kabaka yeka akwibuta mukutera karuru kabaka taterwa karuru konkimu mutorane aya point y'abari kwenda and indeed nicyo yakoze hooligans bona bayirundana now hati enteba abirnemwe za Buganda bazigita haza UPC kuko jangu kashoberwe efeza kame kwini hati UPC na KY zagira umukago gw'ikishobobo bagira majority obote ya taking over ya prime minister shonuka bamutaro nogera ngo abayaga ba DP kandi bara majority nojanga bakagira kintu gake kaje gari madina ganda go batabarimu go gakagar game gat now hata aho ebyakuratireho kakuye entaro zonga ngaga na mukaga president wo kubanza ubwo bamezese ayi arabere twakamanya bakijagarra magufu yayitorokero mukereze now hati ndagire kuzo mutwara bembyo nabwo bwire bwanyuma yo kunyangarira kwa mani owekitinza president Museveni nabatahibe bake bareta h'insurance beirana ideology all inclusive bona nambwe kinana na mukaga waiza kucungura ihange abari kukiju akabakarite cyo kweta consensus hamwe na individual merit
bakabemereraho bagira ngo hati ngo mu Kristo kuturamu bwa chairman kimanisa ngo mukurusayo nawe twariho gintebe ngo mu Musiramu nawe twariho igihuriyore consensus abantu batereka ngo ni nyiruka cyanje nyi my own sub county bayirene kandi musiniya 3 no bayeje kutereka ka RC itakabere LC babura kwikizana ecyabiri no kimanye aba DP bakaba bari 11 aba UPC bari yabira na mushanju aba takfayi barabashatu hata ba DP bayanga karungu tumukutwara ntebe zone bazo wa direct professor tuberondwa adoni yagera ngo twabure ngo tukore iki aba UPC ya tukorwa no tembo rushozi utaritero hanze amabari ko abantu rero kwikahiguru uteka ugarike hanze bakwata ko barkwenda ngo no mahisa ki professor atinga bina byanyu mwabire to movement y'umutari kwitigiriza mbere ko baratwarwa chairman naba mbahereze mu bagane pa etebe paka zwiri UPC yahendere abayonbe baraho ko UPC no bari mu mugendo batwara etebe 5 aba DP batwara zingayi ina so noreba ngo aho haba habantu kutensa haba mu abanyiga bande kuba bingira kibu now namwe mwana mujunana mawo ninyenda kubahamza okitinda samawe icyari yanakora kiri mu history ya NRM bwanyuma y'umwaka gwa kenana akaruru kubura kugendaje no kugira abayi abacanga canga ababandize kuzo mu kishaka abayambere munonga umu NRM bakaba rya DP niyo kinkwenda kwisi now ada wanonyusiya ikansi ikinyise nyo kunda ise nimesema ikwenda hata remera kazina I don't yado wena yananyusiya na nyingira na nyingishe just nakantu kachi na ina kunyusiya ngo kumugenda kinani owazirengo akasinga akabase ngogere kandi owasingira akakwate ngoma akaba yoboto wa UPC semogora kari wachi DP President Museveni yajya semogere bazeke bamwibe yataragaza yabumusigaza uburyo yayamba yakwate mbuzi ya semogere yabizireta eyibirwe nerizoba ikibe ya Museveni teka bagayase bwo ya wachorere hata kina nite yatengu wanu ndakundiro kwire ngana abokuba owekitinsa president oskweta chief patriot webye bahasinga UPC baki ekizubu cye kakurye kureba ngo abanyuganda tubarebana namwe nicyo kureba ukuyanga jangu mpindukire akutwara hikiri hati obona bendi activist ndakada wa NRM as a party nkani ngabirra yeru konga kwiha president orowenda ba wait kwiha president koreke no ngani wo kibina ugatu byo government ninyenda difference jimanyi gumza myenda bakira jo now okitinsa president kuyampera umugisha go kuba commissioner kumujekera ubu kurwo bunza kisoro I have to change because okitinsa president umutwarize yona wena yena ngabanya Uganda bona bana kibina cyabana Uganda ki bona benjoyinze nanyenzere ngungamba kantu kamwabinebi hate bina mu Uganda twine bina bikurenga 25 bi registered konko yireho NRM NUP FDC na DP ezazabutosha mbwene na za UPC hati hari ikibine cyo kubasa gambeje shaha bakateka ngo ninko mbazwento muse gukite ngo tuhire bikomani these are briefcase parties now hati bakigenderwa cyabwe abakije mu briefcase obano mangu tukire mugasho obano mangu kikafa ko yangira kudikira ngo kikafa aho niho bari kurira ninyenda ko cyo kurebera mukama utayine mu mukono gombe tinshu wawe nshonga betino ite cyafiri atubona abayi no bwira kwite cyafiri now look here hona shikabaye na mani nagabagatora ngahe kashi kindi yo noja kati yo no yeto mukatare ngo bakugure rero no jango ngo cyo kwenda kuyamba abanya Uganda ni nyiruka kampe cyo kurebera nu orukwenderanya na cement yo muntu obanu ko batunga billioni 3 kuziha umu iPod ekibine kigita byone bine okukira munonga bine ba members ba parliament parliament bakari mu accountability ni kibina cya sizinga now akamhero kaendere twashire John the most trust buri kibina cyo butegeki mu Uganda no shanga amana gona gari ya muntu nambwe cyo kurebera na
iki mayito no movement kibina ngo kibyaho nicyo korera kugira ya saringa omukuru ya saringa nicyo baketere NRMO, it is an organization kandi ekinanya nangu umwana wanye twiga na beka betegerezeje difference aheri ahari NRM nebindi bina na ideology which ideology tuzagaragaza gutereza chance omwami Jose no wabine ni leader so ninjira no kurigi wa Moses Jose no wabine wakabura nangu no shota takaza semba buri babari kutureba John tandikira hora ku azo ndamukize no wabine no gwa umwana wanje yakora musanso mwana good ya kugamba uje ngo history John tandikira hora akundi webale muno hati icyo kubanza ndakubanka nambuze ndekusuba obururu kuba electoral commission eberimbe kandi erimbe muno mbasokwa position yiwa kwenda bakomanya ngo bakunda Rwampara heno muntu bayon bango mukaruwa kawira ka primary leader kuchamadidi yarigo mkonstituency ndi aje mugenda bwensongaze bamanya ngo baramuha umwanya gwa kabiri ino rigeze naje kujya mukoti bajara katoro manya ngati gutumo gwa kasatoro gwa kana baba bembaga bemye ato sido buruke ne winjo muramu gwa kana kujya kuleta kazo bamu gwa kana so kongana wae basingi so mwana wanje entwiga ahekitaite ayesibire muno nyuti sobora bahuriza tiksobora bara mana yeteraje tegereza mwana wanje entwiga sibiri kuba namanya iwe bwasobora byona tinu yabitegereza tinu yakutalibana hati mwana wanje entwiga nakira kweseba aha karuru ka Museveni na Kobote na semugere kandi nakisibo nani fact taro fact yo kandi nakagera bugodo cyakagera ati akagera tunorora nakachuka uyakijana kumwaturikira kacama aturora atakarurwaka atumseveni na guco mingi Museveni akaisimbira na kutesa atanaguca mingi atakabo wakasatu Museveni no guyakomere wakasatu akagera MPs bengi mu parliament akanaja kuba president Museveni no byakushingire kutesa akanaja kwesanga mu parliament uwe wenga na kiyonga actually wenga kwa kiyonga futarola kanga ya za Rwanda it was in consequence whether Museveni won or not circumstances abezoroho zikazire designed deliberately kumakinga sure kuti yaba president so oba yabire ukubanza obo akabiro wakasatu results zoine zikazikozerwe nkana okuoleka mu okufeedinga meso gawo now tujya FDC gambo kumukuturuka mwana wanje akaserero kwigombora warema kandi nagomboriza ingira district ugombora kaburondati no akayisimba wa district councilor mfite wakoze rito kuchemanya akayisimba wa district councilor pay completely warema kandi kamugambira yesu ndio ati yokawabita gutera yokaruro kagambiro begana ni kushaba for the last 30 nakugira ngo ibintu bye no nabahora saha yona no actually so ebyagamba FDC hano kuruwa lesere aba tu sides toto kujya kugamba antwiga atakujya kugamba kada mtunzi atakujya kugamba uko bambaje ubwira bona bambaje kugamba rahunga abahuririza unfairness ibatunga bahora side eyo muntu omwe owali muri nemwe eya ebuwayi bibiri gapata ko babibiro kandi biri official pate zono obuzi kugenda nzanga ukwikiriza reality yeroho den bukazurwanisa no buzubu kwa buri ate FDC hari mu denial of realities mbanga mazima habukuba amazima agarugo factions z'ibiri zero kandi factions z'ibiri soko bazimazire ubira winjizero ohireho ebereri enkora no bunyumanyirivu bwa certain leaders kugira ngo let us maneuver through ono haraharuho ubuzebuntu amazima agarugo gweka no twakugamba gazuma umutima gwawe ndeyimurura ngo korerwa muri yati akatashibiri kuba president w'ikibiri cy'Eto FDC iriya tuhire mu bibindi
Let us agree on that. Whether you realize it now, then mkamu in a mission yokubinga mujisha muntu mwabene mweta mall, no problem. Now FDC tukitalabaniza ncha. 2021 akaruka ka Besigye akaragamu FDC kujya gukora yakorwa ebibinja bisatu. NDC ya chapa karhanga. Parliamentary forum ya Augustine Ruzindana na reform agenda ya Dr. Besigye na reform agenda kandi by that time ekane kurwa honorable Njuba muntu wakaini chao hari no mshuta kaini ka group na just remember with the reform agenda akali member wa reform agenda uko akijana bakafu akija akali mpafu akija baba ko katale parliament so hati omu factions zisatu ezo ibiri bukabire benega abarigire hokoba aba reform agenda reform twanti manyisa ngubona benda kwindora enkoro movement new reform agenda ntimanyisa bigenderwa bitu reform ntimanyisa kwindora ngubona benda kwindure emikore ebyastwira mu kisakati bishirire ebyarekere ntibyininga museveni tubishirire ntwenda kubihindura konka tubihindura ahewe bakora reform agenda reform ntimanyisa tubigarike ntwenda kwindura konka nenda kwindura omuliye kandi ndi kugambira ababe bari mu reform agenda nabahadia almost all of them were historical no problem tereza ki reform no tereza in fact you can remember what reform allow me say this bakabuza Dr. Besigye kamucha office ke kamucha journalists bakamubuza norobwira wakaho woriyo webigombe movement ikimwena marpartis n'aba movement nticha bichiki omuntu y'abantu kapita ngatugamba FDC nari oya bakaba groupinga babeta bibigombe era ruwa movement omunyamahura akavuza Dr. Besigye ngu tugambire oryo webigombe narukiriwa movement akagira ngu I was there I have never been a marpartist and I shall never be. I was there, so you can proceed. Wabaremo. So nyone byanda kungambira tinkurana no kubine relationship nani ngamba but omuntu bakubene muzegwe gukutatabaniza abantu nabatalabaniza nashapatira because me am saying me I am already saying ngwaro haba bayizere bine beniga man ba movement isi man ba I have not made that statement. I'm not interested in that way. Bakija bine beniga because most of them were actually part of government. Ekintu gachikanchirwe ekintu cyo kugera ngo halo gentleman's agreement negamba ngo mugurusi uko mugurusi bebe narahera abiruna mukaga message no Museveni yes abiruna mukaga parliament kinana mukaga akagamba this is not a mere change of guard, it's a fundamental change. Byamazira addressinga n'abanyamakuru abamwe bambuza nojya kutwara bwira kikuhitereza ihangaro nyata tiji impura abantu bagambe yake tambi kumi take that for rules, that is for what? Too serious this country. No. It's too serious. Ujyo bobu Besigye arigero mchaka ari doctor wa president. First foreign trip ya president Museveni. Besigye ari ADC. Where was that? Burkina Faso. After Burkina Faso, DRC. Besigye actually obachiye DRC. President yagarikari yasigayo Dr. Kiza Besigye kukora other assignments on behalf of the president. So Museveni hadira omusita agamba mwene yake ngahi ebiri kintu cyose ebiri yaba mukaga yaba mwene yoli gonotse namba onikane gambashi kandi yiba ikibazo giryo ati buri umwe yagera hatandika analogy ya who is next in the queue. Now who is next in the queue definition yayo yarega aha historical zibekishaka iyo kagatahera ngahi ruwero kagatahera twaka masindi kagatahera katonga nali wakisu ate twaragayo twaje how close are you to the principle so oya muzari kino mukuru hey hota nawe hati Dr. Kiza Besigye yasanga national political commissar
mbene we ngo muhanije umukuru wa NRM yes yayisanga ubudonado zigonga UPC mu gukora resistance councils yakorera isanga interior minister president na mutuma chini na chiri tukanosa babona nyingi inyowe hata byagize ukanosa ni inyowe kenda na mkaga haba akaruru wako bukahwire ntujya kujya mu kengo mibira na gumu yaho amasuko gamuwa uko umuntu yizira mu myaka 3 already 2022 na gumu kana rago imyaka 15 yagera ta nyuma wene kifefe atakampandishe bara yaharike barha barha president ebi wabitebyazifuno kakabuganda oti wabitebyazifa kakabuganda yo motivation is no I am really tell you kind of motivation kitagisa ngwangambiri Nichukwe talisha ngwangambiri because tuliyo nsoma biona ebyogo byali na bambire bibote maili amina kagamba na iwe so I don't know okurijeyo hati joro kendera nyoni ndakora ko kendera uko FD hati FDC ile chukujitarabanza ekikugiteganisa nicho nawo chukujitarabanza cyamani ziri center yali miliyoni 3 nemiteri miliyoni 3 bakagamba biliyoni 5 oyo no tugoite bomwe amakuru agana bwiso na report negagera on Stanbic account number this on a date this Chambogo branch Stanbic bank na ndara mafaga ka withdrawing bilioni 5 bisatu ya twara besije bamutere simu ngo account kaitu kariyo kaiza besije agera taya kaiza ngwe atana karabahi bongwere waro kudawn atkan lockdown ngo chifunu kaiza ku kariji besije the same thing mata atiri rukunjiri ngukatwale Musambia total petrol station akantu ko bakatwara n'umushiki manager yakarisivinga yakasiminja akantu kamanya officially yakatwara yakahora yatera n'ibisana besije ko karizone ya muhiriwe yagira mukande ngo akantu wako ngo nakakwa okanyahure ngo URA etanyaho umusoro ngo that's the account your NS twara but hata now ikisuzo cyukubanza kandi and we have a very good number of reckless journalists in this country. I am very sorry to say I am a member of the first state tuyina abanyamakuru abatayine makuru nyando hendera because really omuntu yakugira ngo miliyoni 5 akaziha bank account kandi yakugira ngo yazikwahuza ngo atasara umusoro kandi ngira ngo umusoro bakwega ari gusara bakuzisanyira hari ikiri cyambo hata hano rango already hello question mark number 2 watunga contact namuna hutakarigeraho besije kubu mafabiri yamize na torra sente mu URA eteshashura jimaisa mafaba kana akora tax evasion akana ngumva ani kabese yo kwenda ko president absolutely this is my point akashbe kubana hababara mafabi nako madavizinga to know atomo government yitu yes toko basa kwa ndo kutwara government atokanyage muso number 2 I think besije aho akawo number 2 kokoro kendera John nyowe kuja kuka kwauza sente nyo kuja kuka kwauza sente nyo kuja kuka kwauza sente zechibi ninte kandi mazire n'imyaka 20 ninte ko kuba nyino buhame ngora yahuireho sente zechibi kandi wazahora kurunga number 3 and last abantu banu nyoni mpagera timu yikwenda kubinga muri yatinana hawachi ninjagera kandi ukakodyo ka sente of course it is hogwash normal neino kirona mu kirungu ohireho FDC campaign zayo no kurga kara na 2001 2006 over umunoza Uganda gateso ababembe abantu bakana bagira abantu ngwito muratukoma ngo LRN now but batana bakozesa ekintu kya sente infiltration and malls no bavinga mukisha muntu was the same thing so hati benzere ngo bakarete kubinga amuri yati because pattern benda kujegarra besije nanda kugarra pete and I support him why I support him is a pattern yiye mujimurekere museiza number za zile muresha garkana na pate bari abantu barabinga no problem bezo mu government tubahemero begota kizire hotel nungi ya ekaya crescent hotel niyo iri kuterebera mu program y'Eishengyero akacayi samosa n'ubundi kugenderaho bwana no bwa ekaya crescent hotel ejene shangwa kamukuzi hariya ururembo rw'Amarira ashomina Divine Mass Hospital aruguto hariya ari kubonano za Bushenyi ekaya crescent hotel bakwinira guhereza uburimo buraro burungi garden zaho korera mikoro ya burikika
bine conference hall bine bar irimo ibyo kunywa ibyo murembe ugwahati harimo coffee harimo cocktail harimo mocktail harimo milkshakes kandi bine restaurant y'umurembe ahiba kunire chansya cha mushana hamwe na cyacuro kandi restaurant ni tureyigwirisha yona nugo kurugaha nuri nko muri ngo gumugo kushemeza aba customer bitu bursande aba ekaya Crescent Hotel mbakureta live band kurugasha 12 mpaka 5 izicho akwenda kumenya gushiraho ahabya ekaya Crescent Hotel batongera simwezi ya 0 mushanju ina emwe ina ibiro mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiro munana ekaya Crescent Hotel no bori muka no bakurebera program iteje Eishengyero akachaya kutukoramo akakora muntunyo kandi program inje na Radio 5 DJ Kanyamano bakujitaho ngo abantu bacure umwambe abantu bagamba apate yawe yo kushemerwa twagangishemerwa munonga umutekano sa program iyo tashoka nyenda kutandukana na isi joni ya leta. yes you see kintu cyesente za wetini sachiza bese de cyabe nagamba yezi miliyoni 3 it is on actually that's nyon chonku disagree ngera no wetini sananda bakutan case issues zona izatandikira gusabara mu hoteli meetings zezo neki kuzakorwa mu neki kuzo mu national council wetini sananda rakana tugera ngo sente zo zikahebwa dona yajya ngo batamu disclosing omidro yorutaro twirira national council eyumwareberera mu issues nyingi munonga ezitako expecting kuba mu FDC nke kibina na principles z'ekibina batujyangwe sentezo nandara wenyini yatujyangwe sente akazi ha account yeye yazuguze kibina members ba NEC bambuza ngo mwene kibina kizagaruka kusasureze sente yajya tuno bakwa batazireke batazinsaswire now at the report yitwinaha eyowetini sa nagwiso negera ngo a sentezo it's a bank loan no rezo statement sisa now omuntu kakugera teze sente tizuru muhanda murungi zinezo controversies zishatu nutekwa kuta akabuza echa kabiri kubabe mbazerezo wetini sabesije nandara najera ngwe sentezo zikiza bajyango batazita account yezikagera issues aho kane sente zo kuhereza polling agents kutwara joro mu karuru I myself nyabona ndakaruru ka president omugombo reyanje I was forced kusasura polling agents ba president because ebere kuza kuba ebyamembu kura tonkani kuzo mu karura kanje tuba rizinga sente ba sente Juna had agents on polling stations. So tuba rizinga ezo sente nakoze sente zanje kusasura ki and herwa byo even FDC nehereza nomination fees candidates bana nehereza sente za agents twahandika amabaranka district executives many districts zikahandika zuku demanding eze sente now besije nho yaburize bisika mwasi bicara he sente kamwaze neza agents why people are demanding money mbabatiba complaining ngo barafuna sente zabo kandi umukina hanaki na balance bajyangu no nandara ya mjateze sente it's okay ntuzakora kutora sorting issue yaki ya agents so no byaso body kamubona kanyitegereza hatikiranye unka okayitegereza okanokumbuza no problem ekiranye ndakwitegereza hato mwarimu akushobora utsente tuke miliyoni magana mukabuto abo kutwitandaho kuba ko bahizi ihangariwe na mukafura isi tukujyango ne sente nke twakuzitanira konka tukano twenda kumanya sente zizoro mu kibina no sente zizoro mu kibina because I don't think ngo personality ya kiza bese ngo najera ngo arire mitwaro nkaga na musanzu when twaba realistic onyene bo wazi so nyoni nyanya isi negera ayaza hero mbitse nazo nuko baza umusabere because bakamba nyangu mbazosaba bakusinduka ki agents so ezasigire nho yababuriza kamukine na balance akanda bwacyo umujyango agents sumaraze murabasa beka usakarejeho bese jya umuntu yabenanda kwasa wihanga mafa ukuyabena byangu namusindikira sentezo akari ngo murumana ngo yarema kubika sente kuko noga bakabaye no mwana no mafab says ati umbiso sente bwanje mafab says as omugamba kwe najera nkafunda father witu twina activities apate turiyo process ya karuru mafab no accounting officer wapate yes ekigombe kine treasurer well I can't tell intention za mafab pate in account EFG net true bene na kao chief administrative yes hata kwenda kwenda aho hari dire crisis
nandara abwache sente z'ekibina rohika kuzibisyo wo muntu kandi kine accounting office kine treasurer general muntu abwacha yazikirize kine treasurer general John Bondeke kine treasurer general kine deputy treasurer kine working committee that was the challenge now na nek yagira ngo numutekwa ku explanation yaje yes sentence that's when they started saying ngo ni evil money abwache zitine ayizukorga you see as sentence zahereze kwiza yono basa kugira ngo ni 300 million the question is nek nebuze kasumana kugira ngo ni 300 million kamwaze hikizo wabesije neza aba agency kasati ezumwaguze double cabinina yonanda razikarga kamwaguze za Land Cruiser zikarga kamwaguze van ya January C ekarga kamwaguze van ya drone ya banaka izi sente zona zikarga ineza aba kabakaza semu zikarga program ikinkwenda kugambira neke ikinkwenda koreka neke icyo kituriyo turwane rom FDC icyo turwane neke UPC ekatandike kugeti kurigira rida wito cyariyo nakora ariyo nakutuguza twa ajuginga same story yabaguze linda ukada akadi declare sente na aine kwa rizona zero yes akazi to working committee basto muneki ba provinga budget kawa koromo bega jingo na kwetegereza korogari arabe the right thinking members of society umuntu asakbatana wa NRM asakbatana wa FDC konkano observe wa nshonga bese generale bakatomus egisaga yona bamusinja sente cyo nazunamira ni cyariyo naburiza nicyo yagambirire working committee yes nicyo yagambirire working committee atkonka engeri bakora mu bintu ebi omukibina te yabire gengeri ya FDC yakora muki ebido nombasa kutanka ku investigating because umutekano sa program cyo kurebera tukagera ngo engeri yima wakora mu bintu mu DP nebasa kwiza kurga mu kinde kizuba but finally bahakanisa I remember like what honorable semuje yakoze recently kweta members abandi ba FDC in Zambia kubagambira the problem ahead even na some members ba DP bakachukora the same place ba beta Zambia kubashyireho polisi yabatera babatata na meeting ejo tiyabaho some members bizahamba room hotel bahabambara bako banoguna abamanana banywani be baristinga members baza Fort Portal baristinga members bafura delegates ba conference ba Gitambare batora na mau ya ba president baguze kibina now ekituriyo turwana no kugera ngo kubasa bakatikuza mau akasinga mau yasinga yakigaba yes wa Moses nonyenda kumubuza ekimwera kutegeza ari ubeka kumurabe mwine issues na nandara mafaga yes ezina kakwate n'entu azambia apati abwenki shongeze mutagustwara mukoti umutekano wa programu twinensonga ibrese ukoto n'umudina yoki tukatinereyo echo kubaza hari petition bahandike petition recently read by Ochitin Sa Mubaraka Munyagwa twinabona one of the neck members na actually na terapo mtenywa wa Amonoro Barema ubesije no witness no besije is nowhere now this is ya members ba FDC bahandike petition bahereza pate chairman 7 can he confirm really besije ngwaro nowhere I mean in this petition ndio ni ngamba on petition ndio ni ngamba it is not only money twine issue yesente twine issue y'obururu process y'obururu okwetwazo nonye tegera now petition twine naenda ni kusomera twatwi no bwiri eyebembirwe even amonono cyara kumwinvitinga naro is a petition so petition nezo wa chairman kugira ngo ayete members are concerned the working committee the neck bastama munsongeze babatakuzhura we proceed to court because tukubasa kwiteriza kurwana ngeti bina in a mafia way ntutekwa kuza cyare makusolvinga nanka internally nitutekwa ku proceeding kikazo mko but tukarestuing ngeti bina umukozi za Museveni kandi Museveni abahetse samwe no twiza nyuma abo ko mwana yabona naga aretse nabona bwine naga iwaba no yendo buzibu nabisi iwe Israel ngo rwisende ekubibiri na kumwe oba kwata honorable Major Rabon Okwi ahachai brother umnyezi mayongo what was the story kiriye amuhaka sente yagera nisije ati sente tuzakire tukomeze mu mpakanisa okiro kurufu
Wilganga. Kumanya twabuzuruza bwacu. Bweni bari wareta bo. Ino wareta. No, you see. Nyona ndio ngambira what is there. Ndio ngambira esente eziro buzuruzi zine na serial numbers ezibatwariro wekitisa kiza bese. Na ndio ngambira adezatakahereze yukusha. Na ndio ngambira bwino ya processes zo contradicting a constitution yekibina omukaruru. Bekana nishaba mwesa kubuze mako. Now, choko muleka kagamba tukataha no problem. If it make sense. So besije agambara hato twatustamya TV ya. Ukagamba sen. Wachezo kazeta milioni bishatu. No wayihakanisa. Agwa milioni bishatu zise. So ganira TV. So meja raboni agatiyo kile. So atumuza muntu pi. So raboni baja abamunyire sente baja nguru. Wabumize mukuza kupinga kasente bazokareta. Urutaro rwabachi. Bamuhanuranye. Ijuka ngo message ya FDC all over kasoka batandika FDC. Bona baza radio na TV bajangwe sente za Museveni muziriye ngoga muimechi akagu. Basi amegeza abantu buyayi abateza bakagu. Omuntu naye adakuba president ajashitama TV. Mwene abakutureba inota kachukuri na ajashitama TV ajangwe sente za president Museveni za kubahereza ngo nabagura ngumuzirye ngo rero shakwera icye ngo nkamuterere aba opposition ata abantu bitu tubari bajyana hata bacyenza kwakira sente baje ngwari bajya turaje ka sente ko muntu zekora ubuyayi muntu wazirire ko kuba tugabire katumuheki so we kazitwire the moral ground moral nuri bajya ngwaza kuba president wowe a person of high moral integrity no kireba you should be above reproach kuko bana basakushama tigo kugambira abantu ngo bajya ka sente rero baterero ndijo you are like no yeso byayi therefore tikutangaza wahora mu FDC mwari mu sente mbere nicyo bakakumiriwe kasara nicyo babagambire se omchimpukumpu reka tugambe facts ahubwo tuye constitution weza bajya mu president abaya a person of high moral character and proven integrity so hatu muntu ine high moral character na stama TV agamba nabana bamuhuriye muri yakasente ko kabutere naka na igese minyeto na igese abana bato bamashumero hatugwe n'ubwa president na basa yibuza kabuzo ka harho bonero uke okwereka inchirize y'umuntu wanje no isema kokore babatse ntwamutahaka buno ko musharaba ambakugacho bakandakana nukoreka inchirize yakai y'umuntu therefore emichwe mibi eri on forum for democratic change ne yakare niyo point ingwena kureta no barabe abamwe bizire kutebekanisa nashutegura bya movement nuka reform akora reform tumaisa ejeni kore wagishangaho utagishenya yona kore ko ngishwa shangano reba rihindure hatu reba yo reform bo bakarize kwindura n'igiraki n'amadrasa agende yo kwisha kushenyeshwa mbekerijo ne yabwanyuma wale bakaba yabarifu bakwenda kugendera musingirwa mu in fact on communication ya Dr. Besiji akana ya president Museveni wati ishirama na mwagwa movement ngosigira na mwana Dr. Besiji nabaye kwebe natugira kaja Museveni wari mu opposition okuya oki abakiriza kabakizamani yagira mahenda polisi yabatambikiriso okuwa yanganyine kangwayangana amwangana girata nakomeye nco yakoze koka bo kubayiriro bushoboruzi babesije bakana bazakora ku Museveni babaruma hapo rero batwara movement nawe cyo bakashohora ngo bazaheru ya movement organizing yo ku rero bije bado parete giye omenarem bakaba tagezere ku buildinga ikibintu cyo butegeke hati cyo kurebera ni nyato ubumwana be yabona mno abo komera mu gwarho bwo kombeka ikibina no gwe nko muntu tugwa FDC ugomera bwo kujya ngo bakore kibina kandi tugwa historical besi yakija executive movement yayegito ababire ba traditional opponents abaye bashanga bahakanisa Museveni kuruga kumwe wenda anane no bwazarwa okusya
ubwa president kandi government ibanga kugizamo kabarega no kumwe tabakazamuka abo kaba traditional opponents bahakanisa movement bari aba DP basisiriyo gwa basisiria barega no kumu bani abamwe bakaba ari mu DP abandi bakaba ari aba UPC batakwenda kurure kigambo Museveni na movement ye bayegita yoha ari Dr. Besigye hatwize mbwe no mukagugwe kishobo buguriye gwenyine exactly hato omuntu owabere yo mu kibinecho owabere nagamba ideology akaburogo ubuntu bwabura ntokerebera mu shamuntu FBC kamurimo habo kwabona yendo murango gwa ideology na yendamo high moral integrity system high moral character proven integrity nanda systems zikore nanda ideological orientation konka ko yakaryo ana ideological clash o university is a puritist when ajangu NRM bajiboneze biye Museveni bamutaheru NRM ebone o inerega no kumu na ajangu NRM ne ikagwa yaje baho bajindranka kechikopo iki na chata bamujangu nesinenge nayo nagirata na jata na juice so hata abo no bagita ngo batozeka therefore to conclude on this thing nyowe entekateka ya nyine jangu FDC twajigane nonga kekibi neza kusisiro gwi abwa neza kushenyuka ewe okwe ekitabuza kwaho ekitakabire nenkora ya Dr. Besigye yatandikiri eyo kunyangu NRM ine mwobuzimu eyongere kubonezubwa abo kwate yizabasya abongere mwe bitokozi hata abo omuramu ku Dr. Besigye yatandikira rwa movement hati baguhire iba kweta accentuation bakirize kintu kibe kisherekire bakiteka kai umurwato akada hati no bareba mu bemuruka benda korobgabe bwabo konko kubera amazima omuramu ku Dr. Besigye yatandikira ba John hati nibo bakuza guhereza umujungu hari kibakweta lending credence to give credibility ngubaki mutega to give lending credence baki mutega yakikamugamo Dr. Besigye akabatugambira ngo mushijo kutakwenda futa ngo kana ina kantu kekakwenda kukora ngo nakeye ko muntu hati ba John ko be baje bemeriro so ekikuzagarra Besigye akagira amani akazombanta akagambira abantu bagaruka bakirudana bakabukurikira ati baranda kore kibina kateta people's government no bijya kuceta kasuru party bakagaraka bakamukora nawe NRM iriyo negere iri muneko enewe mbwenu yayoje nomanya no kumwita aba nomanya ati abanyamateko bwiro bwinji ni mwesiga ya side yanjye no mato nani fani ubuwazi namuhasete nanjurura kandi nanda nkunsingi konka niyo nakujurura waba n'ubwapangisa mwenye ukangara cyari ideology niho twatwashikaho niyo nakoma ibyo amateka wabitamu bituri gushye nawe natema now ubwegeze rishura umwe dorebe NRM yukizerije ni ideology y'abantu kugarukana y'abantu kwatanisa yo kurwana sebiye kugendera mu nganda no mu madini nebindi nangwa kutwagira mu marfate politics byandagaruka konka kadoza ko muntu yabatungire kagaruka kafungura nicyo kwera n'uko bereta hato mureba ko tafireyo now no kimanya ngo individual merit teka faga tukarbombe ibintu by'ubutegetsi kubigaruka mu turwo movement y'umugendo ahabwa condition ya ba donors hati bowazi waba oyindo bugenyi bakora budget ya miliyoni 200 umuntu akayakagitaraho nebindi zikaba miliyoni akabongeraho miliyoni 10 zikaba miliyoni 3 mbweni izo bari bugenyi yakugera ngo no Museveni federal rwa mkaga na ataruka bukuru rwa mkaga so kandi by that time tukataka bigikera rivuye gituruho kugira ngo mutabasa kwehangana twebiseho now twagaruka tumbibina ahubwo kutugema ndetse batugira ngo harabaye batizire kugamba now hata ababaye barandagamba bakana bona baronda kurira namwe DP yagize ramani nubwo akawangishe mwogere namwe UPC yagize ramani nubwo bote namwe no
kubagizire ngo owekitiri samawo ngo yasinga ka DP abo kugira ngo bakana bari atari wa Buganda ngo hato ngo DP yafa uriwe rebe te ekete kagumaho se dorebe ekete ile kiba kweta national character konke kagumaho now ati ekinanyenda kugambira abanywanyi bitu ba beka abanya-Uganda beina mission babareba waremwa kwesugwa omukake torwesugwa mu cyango wareba ebina byabo kubatura baronde cyukuri mwego kwe kaneza kuri gakaca yashirgansi y'ikitara rero nyine kashora twanyije gushaka ego ko yaringuza yareba nyine kageta ibambe tubona nabari hata aba opposition ubona wajya ngo bakora accountability y'esente z'abaturire n'abakosa neza bakuyemo donors kuteganisa ihangana byona abatabantu bije kweshongore cyato abategede abo kuba bobe inumuze kugira ngo bakosoremi okugira bakosa nk'iki giko n'ikisike binuze kitakuza kubiri konka abanya-Uganda hati betegereze toko basa kugira ngo hati wahorana barangera bakagira ngo akaruru ngubure tukavuza kubaho ahamwe bakakatera nyishko mukaza kahe 15 undi wa bamwetse imbereho yayururu bushatu hata kubarangiriye nyumwa abazi rukiya abarangirire ngo bakatere biri ikumto bakatira ako tine bibarabe ihumbi ya ruto bariyo now hati individual merit mahi atsigiri ojore primary za NRM kakasa babire batora bakatera no individual merit kwizara na hata hindu gambara bo district ya Uganda batanje planninga akaruru akarukuza kubaho imyaka ibiri cweke kwisha batanje campaigns rero ngo bazikutora namu uba kuteka teka ngo nuwe ine merit now mwene cyane nyenda ngambere batahibita timo ko berabarimi ikintu cya basu no manyayo tegera rwigi base giyerewe tine rwigi base como se ari limanyisa base yegiya ekibine cye cyababana kaba como se ari zingenshonga ngwenje yagera ngo besije akanagira ngo tuterezemo omwagende nkuru kandi besije biyabenagamo ebyagera umuseve no kujya obutayikora bwembiza mu bigumambi shirira burizo banurana bajoni bine na planensia ati mwe kangambere ati ebyo ejo tekateka bise bwaza nani saba yikiriza mbanze ngiye kinashobora mutayi wanje beka korekereza kora izo kambuzi hati owekitini savesi kuyabena yenda kutereza no kuboneza obu ya leta amuri yato abatene na hakuma mu Uganda yona rero bakareka general muntu oba kumango otine na nzuro bayira we nyondo na kuri mu position cyakora itiketegereza now kunogera ngo obu kano yaragaho ngo akigiza ngo aze general tukazi bakana ndakutereza konka okurondo utakumanywa ngo hariyendera agarya mwiheho atejo na katemba wahitiyeza so ajekere calculated move ninyenda kwamza kunogera ngo nambere ukiza bese ngo wabayitse imbere ubwo nupo be yahanga kobwe nene bwahangiga akana zako yo kwingana nupo yihiriye aboko habaho kiba kweta big Buganda factor up to today aba Uganda bakagezaho kuba kubasa bajya ngo hata murundo twabwino kakana kitwa tukatera now kokakanda turukuhendera yes iyo mu NRM obumutaganira kuhindura ubwembizi ishusho kiretwa beshi ubwo bembizi mu myaka 5 tutera karuru kirinyira ngo kimari akayana bure myaka 5 karuru kachikashi kazi ya primaries nizamu na finals kashate cyo no gambani quality ya karuru itokugambira omwenara emino manyabanta abaturane betsimba bakarabamu abakezo bwire buke bakagaruka bakigaruka bakabasinga hakijamo n'abasya rero bakireba bagera doni yakutebeza rwampara uko bayemba kubaze ngo gutwamwiha mwanya gwe nakusiganza butaruru bihireyo kure beti nyeke turaketegeza no makari wa movement yagaruka yirukanga yazo mu FDC mwebwe kwa ba FDC kubara bamurebere ko atamwese gaje ukano ndeba kaba muhugwa kanga ina kambuza rero kandi ahetse actually ninyenda kwaka information akoko wagira oti DP oti bakagera ngo mauna enda korete nyonye abaturikize ntibakimanya abana ba UID twigana abamanya akabakorana bakapara office aba bana bakagamba akabikariyo kakuba FDC okuturiyo tugamba ngo kakubaho ngo mawu ko katwa ONT numwenda kureta mawu
mawariyo nakutuguza mwabiha abantu mwizana ama TV mwabiha abantu ngo bariyo nibagwanga bwa Buganda factor nawo kada ecyata kozere niki ecyabana babire ne baganda atkamba buzi ekibinacuro we no rorene korori no dikrenga ngo muryaro tezo hona numukagombo ni nyenda kugambira ikintu kimwe kunogera ngo ibyo bine bya briefcase nebi bya rwerekare ibitakini namagara kunogera ngo ibintu rukizo rwo mugongo tubakubaguzire kibari no claiming konka haruhabe bawayizeka orugura weta ine wait kamshobore nyangoro kwechi tuga no kamshobore as guilty hati umukaza kari umugwiraro hari yabakigera bato muyihangu kikona tukana munyeta kikona hatrenyigira umukanyeta nyako hati ni nabo aba batura bagwereye kugira ngo abe binyanda so kwakuze mu government the government ni bareba kabantu bona ba Uganda so kwaraze yagera kiyihayo kino kaba UID babembaga baterore ekimanyisa mbashati Buganda fa rega nkobuzi hato umutego wa kwatira kamara kan shirika John tana kari shuru ikizigo cyaba hano takamburize hatano waleta bakama hata bakama obwaleta aragisi na kiyaringa security meeting na gambo byayenda ubwatezere kureka takureka hatu waleta mubereze wa district ubwakuba kikiro kiko FDC wenzere na gambo tokugamba tenzere pulida ya hari chembaze hari Amazon your client no muhaboraki so hatu bizo twatunga konka kuboroga hano ungano kurecha western region yona kuboroga nawe ari mugamba kuboroga hano niti no chuma mutikusharinga miti nobona be nido wao kamwenje nkanje yari or na patron ko patabana so hakuboroga hano kaje omukatare nyo hano kadira kake amuri atana team na ba mawo na bandi kubandika hano kaje mukatare kinshama ngagera na sente zanje mtwaro nkaga ninyenda kugura enyana nehaka banjira mu mtwaro nkaga te kugura hata dwahidu sente nizi wani ngora eza ningura kanini nani ngura mu ngisi nano panisa ro ningura mu ngisi na waenda nozi akarukunya cyo cyaba kivi so hapyo kubamba political party nyenda kuraninga government nasaba abantu munchirize I want to run the state abantu nguto tukenda Museveni what should I do Museveni ajira ta ije tukole hamwe ninyanga aho notazinyo choka tukweye tori no wait a moment nyongire gura mukatale muzi norga yo mu DP ugarukumwe nare kugure nini esente zarema nagura mu mbuzi so hati nyoni sima amuri atana nandala are enforcing party principles and party discipline kwa ndore itinu ya kigamba mu gihe you can't be a spokesperson tosokuba lukagamba gambo wa Sky TV kan haro na red na TV5 buliyemwe eri hawaii konkiwe all spokesperson okagambira mukama wa TV tukunani saba nkuruga hati olekure ibintu bikuremere and you expect that boss kukureka nko mukozi riyale kasijya kuremere echo kibwiri kano ko kuremere ekiro cyo muyiwo mukozi ubu litekereza ngo mukama wawe aremerwe ubu atakashire utakamusabire wenda n'abakozi nacyo kubaho nano kuremwa kiri subjective nacyo kiri subjective hati demoko nyini FDC demokrasi yabuyo eya intano ubwira bujya kuka nehinduka no nupiyo complete bya demokrasi tubiriyo umunuko tubiriyo obakora de conference bakumanya bagwino kuyate utahana kumanya bene na veto powers no Uganda bwagamba no vice president no bianili ateine position ompate na yanga nari edmutwe obakutekereza ngo bodyguard omwena remu president Museveni akatukora kurungi muno 2014-15 obambabaza actually ambabaza mu yatkozere kurungi muno secretary general taro kutera kaburu na deputy wao national treasurer taro kutera kaburu na deputy wao chairman sachi secretary general chairman wapate tuba kumwesimba secretary general chairman wapate tusubiri kumwesimba one now chairman sango taso kubayo secretary general taso kubayo secretary general wainarimu
uwari unahandike baro najandikira Museveni ati ensobezo ukozeri ba MPs na ministers bakayiba mabati wayaga kubabinga ahera muri requesting to resign. That can never happen in Anare. Because the appointing authority is the person you are asking to resign. It can't just happen. So internal democracy mu parties Africa ezo muntu bakusinga mpata kadira tunyona arekora na agenda eza mwana wandi omuyara gamba bajamadide bakamusinga mwena rema ajatana mu FDC ezogo basingira mu PC aba spokesperson yarga yizo mwena remba mahano bwa DC ezogo basingira aba kansara kana kujya mu PC ogo nkanya ndakuzai ukari kujwa mu PC bakwanga bagira mu bari yakutaka we have a problem in Africa omutebe kansa program ni ndaji heyo nuke sibo mukaruru kagezere naheza itsure bakuza national TV nkeji ukambihe rek kandi ndo riya no cyo kamyo kameze roba atire teams and go back they will ask me atire teams emipira buhwedu basa shema empira ya masaza ngangoli emwe kasingenda kadara bwa tujya kwicereza ngwe byo bufu kandi kuri America 52% 48% or 48 na kungora tulizingo 52 now any level tutakagishiraho especially on parties system democracy kugira gutera umuntu president obuturabara president atunye mugisa go kwa pointinga abarakora nabo nuko kimusoboze se abantu abo kumanya ngo no fountain of honor eltini se bebeyine bikaraga haruwe na habwecu enkora nemikore yabo netekwa kubana rigira president so nyoni mpendera jone kibuzo kiranyira kubuza cyo wayanga kare ni kibasika besije kubana we na Hasinto wa president Museveni icyo tukamara ko opposition because Moses yatwecho kare wecho is it possible bese jo mukaruke 2011 sente za parking wa milioni huenda official mu ihango za parking ha truck kuja ku facilitatinga media campaign ye program state house kurgo mu government tanagamba state house milioni 10 abFDC bese jaka bize ali mbantu na mobilizinga abFDC bona bari mu capacity yo kwasama hamo kora manifesto yabo bagariko mu government yabaho umuntu umwe umukakenso mu winywena mu komanyo yabakora manifesto ha milioni 10 government kandi yagarika yazumuha cash ya musosoro takubanza na hata kana aloho takafire so umukakenso kakenso mukungu kwa manifesto kali na gamba tete kandi tulia now give information omuntu wakorire manifesto ya FDC yali John BC na we have a research desk nimbe byanje yigamba ekibuzo cyoro John yakubuza mu manifesto yali the question should I can call here what I think from the beginning FDC in a research desk a headquarter that research desk is responsible na manifesto abakereza bahura nogira ngo no mangwaje twaire ko waza kumugamba bari bose bagikora is from Kabari here no watura na tukora manifesto za FDC the member of FDC is the head of research and policy so ebindiri kugambera mbino very good. Million zabakorera manifesto 2010 wenda zakora aha media campaign Besige has over the time ateseze na Museveni mirundi nyingi one on one and using proxies bakore bande kandi byo ni kwizera kandi yogiro abagana bagira ngo nkomororo nsumururo seba president Museveni no yakahira abantu obutware tujya kujya mu cogamo turigiro mu karuruke 2006 Dr Besige zigifo fonse bambi ogora omuchara wini byanyuma president Museveni akabasindishira principal judge then James Ogora yadira tumugende omuntu ogu after 2005 on the advice of the late Brigadier General Nobo Mayombo uko Nobo Mayombo no advising the president at please allow Besige to be on the ballot paper. Don't do that mistake. Aza ballot aja karu ngo mibireta ene msango ya birine ugo yakoma batese za ndindi
okuteso kwaruga mu Besigye kwesimba kwaruga mu Besigye musango mu grouping. That's number 1. Utakarije hawo. So uitutu abantu sima ogora ngo akabimanze kwanika Besigye ari mu akayi no rusarwo mukuru. Naka Yusufu Sibambarigire yakugamba chief whip pato wa represingire nanka agira ati nyowe esimwe ya Museveni ninyo nabindi ngamba nawe. Ati ninyo mutabuzo ndi. Now 2016 Besigye agira tajja kulayira. Mugisha muntu ali president wa party. Ba MPs ngo mutarahera. Mugisha muntu ya kwata yataho opposition government, shadow cabinet na leader of opposition winikiza. Besigye na timu ye bagira ngo wakore nsobi ito tutule opposition ni ito tsingire. Mafabi yahendike barhendije. We are reclaiming our victory. Mafabi yahendike barheruka kansebi ya muntu. Genocide ya terror. Genocide ya terror Geno Kwihaho na kano Besigye. What is the problem? Alright. Ati nyondo ruzara abantu banyu bambohere. Kare hato bakubohere. Kwa ntwenda tukule kuri. Conditions A B C D no zigenderaho. Ato mu conditions zezo munyire mwiki. Eza sigara tinyina songanaso. Oh, 2016 bihamwe akama zindikana kandi nkugambira ibindi ni nkugambira abana basomba gavumenti yanite kora akama zire ebiro ana na bitano house arrest. You don't you know that indeed okuchabiri together with the senior journalist and the high court judge Besigye yarekurwa and on the orders of genocide and Kwihaho actually gavumenti yanite kora but it after the incidents of 2011 omuswearing in Besigye akajara niyo indiga Kenya yeja international airport hari Entebbe yata convoy president Jonathan Goodluck akal vice president konka kama zile kuba vice president already convoy ye bagitera mabale and looked so ugly. So nerekaga nanka amine Besigye and Museveni bataha na banegotiatingo muringo murunje muno ni hato muhirizo ndio ni kugambiyo wabyo natorora ni nkanyona beka twine nsonga sahakoragana no mutauno muninywero mubaraye twine nsonga kandi korekera kitwa mureke kufabusa abantu bano bakoraga beka ninywero mubaraye tinkatinaga gutwa ndaha high speed ni ati ekiranye ndakushobora beka na mwine kata ebyasagara ragishya busobore nyona ati ekiranye namutomani parte politics nikimanyisa ki nikimanyisa ngwe bina bitarukushana nibiza kuhayahaya ndobwebendeze dere kibine kirasinge kirebe kingu cyataho buri ukore ngo ubwebendeze ngo cyabugumye hate kizuwe cyababine no kugira ngo bateka ngo turiyaba yamba rero bateka injofu so hata no bakugira ngo nganangara muhire kibamhangwaye nawe no wa Uganda takurga Kenya so azoroga cyanje basakore ko agenda we katagenda n'ikibina cyaga gwakiri because taragenda nanye ndutinda agenda na nanda I have to remain weza atoko wanje wabukanga hahi ati wakanda bahamba ati weza ko wanje wahayi fisindiro abantu basema tuwagenda kabara disi no kufurukana bogo batware tunga kanko gambere tani ati ebishaka kubigenda eskwegenda ebishaka bisigara ati wahuro yatere bituru mu bari abantu twatabadire bituri hatu watsigara no obara munga yegire mu rwandise agende we muzende chikemenya ndakupekinga feedback John yatwereza chronology ya dealing za government atana John nawe official stamp and actually stamped by FBC high hierarchy. Do you believe him? First of all, I am not a peddler of rumors. Yes. John byaragamba mu last phase aho kubanza in points as a reasonable kanzenda kuba reasonable he was just peddling rumors, hawking rumors yajumutembeye w'urgambo so mbene ko shomere tokanye gisaka rero kugumza mukatushobora kimwe kumuzamo aha hati umbantu bona bo opposition umuntu rukeruka y'umutungikano umanya orayibe hino kwata kintu ki Dr. Besigye konka mugwatara cyabya abandi yo byawo kabata kwata na UPDF yo na nene badika hapa nanye nyina kabuzo
kabagira iyo kongere duka yabo kabatagikwata kora bagira umushaka kureta demokarasi kana abo ikintu kitangaza ngaruko umuntu akujya umuceri ngo nizo mutabateza ebinabyo ni kugamba first of all they have been certified just briefly yenda gakamo atakajesere rumors and speed talk ebigambo bindi ni kugambera honorable Yusuf Nsobambi when can we call it press conference everyone yabiga and he hasn't been contradicted and nobody has come out to say basically wait a moment to reply but he person to reply Yusuf Nsobambi actually Yusuf Nsobambi whatever you know he knows and what he knows you don't know omateka tukatabaza for defamation if you don't have fame so I have abatari was replying to asomesha mateke ya kamera true because to kwata muntu so nekatizamara mwagwinyi mugamuhera chifurani yatecheni kumanya FDC government ya Rwanda ebigenderwa byayo ikabegenzere ukureta obusinge no kuhereza chance buryo za hakwenda kugira ki hakwenda kuza hati nintangana nawo rembozi nalo kuteka ururo vro enkori yibirajo nintangana nawo rembozi bajero zingu umuntu nazo muchombe ngo bamurekura cyo basaba ngo bamutire munatine mushanga natine musanga bakere batone so mbwe nate aho wabigita meaning gidisare kasino kubero ngo kajyaho muchombe bakwihaya tarumaramuzi but the system we so ejo yabavurongo so hat niyo kinte kinkwenda talking about reality tuzeho omuramo wa president Museveni arakuza kure ibintu by'ubutegetsi akaba yangiri 2003 arakuza kwikiza ngo ibintu by'ubutegetsi mu national conference hariya cyangwanzi ngo bigombe bishohore akahereze shongezi iyo kubanza akajya ngo due to donor pressure ngo abagabo biyambi bamutira wakajanja ya kabiri akajya ngo tubeje ko tubeje ko nukire tubareke bakoreki bagende twagire so it means and that but by those akana na achieving these strategic objectives of the NRM hat new strategic objectives za NRM yonzo nabende we bagenda atkaza strategic objectives za NRM strategic objective ya NRM tekaba NRM yotekindura mwebembezi that is not a strategic that democracy ngucyama ntabakumwesi yo ngo tubakumugamba ngo basanga strategic objective ya NRM ya pointing abandi urra atabahimbireho ubatangire burekere kandi tumwisimbaho therefore imyaka 18 ugiye kandi bavuga mutakwesimbwaho ndamushayite babuzire baraye ndakumushisha so therefore bwera ngiyanga takaje FDC NRM nyerera kajyango tukareta democracy tudine democrats kare twera tubanze tumanye ngo okubaho kwanje umfilosofi yari kibakweta the struggle and unity of opposites kada nakimanye atubari yabakama bakira kumwetsimbaho ubuno mayisa kutubine magezi baje kare amagezi bagire ngo ngabamwesimbireho owagerezeho bakamutambike biso wasama no buyakwa hati kiukanda tukara bakunda ndoteze wala otabuza ugunda special envoy amine ukata wechani okuyaro umuntu omwe John wakumai we ebishana ta everywhere nakorarare amama mbabazi kurigara kumurwenda cyane na mukaga tuino muntu omwe oyizero movement umbona kuba movement akajya ngo nandaka president tikurebana bamunuka ningabe bamweta atiriyo musavisi ebintu byone byenye nakora babasede umushanogo okabasiga demokrasi wabo tekko enahe korra Moses tuende ndashikanje tukakugera program tubanjirwa ba ekaya Crescent Hotel ejene hotel kushangwa kamukuzimbarara ahashunge na Divine Mercy Hospital aruguto rwa rw'ikona kuza bushenyi bakwindira guhereza uburumo buraro gardens aho korera mukoro ya burikika tuine conference hall tuine bara irimo byo kunywa umurembe go hati harimo coffee harimo cocktails hamwe na milkshakes bine restaurant y'umurembe ayiba kunire chance cya mushana hamwe na cyakiro kandi naho kugerayo restaurant yaba ekaya Crescent Hotel muri Mbarara nebegwire ko muri ngumwe
kushemeza imwe ba customer babo buri Sunday bakwine live band kutandukana shayi 12 izo mwabazi mpaka shaha 5 z'ikiro okwenda kumenya rukiraho ekaya Crescent Hotel batungira simu ya 0 mushanju ina emwe ina ibiri mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibiri munana wabori waza ekaya no bori muka bashire kandi bagutuhereza na chaya hitkumye mu Eishengyero na samusa zina kugenderaho and we feeling good no tukuzano kurara twaragaha umuntu ashimira mu Rurembo orwambara director wa political mobilization mu State House Robert Rwakandare yanayibaza abakada ba movement okuchera munonga akada muchunguzi hamwe na John student wa movement okay nakora musho Robert Rwakandare twakwebaza omwami Kigame I think Kigame no rwetamu wabari kutureba rwabagabo bosiyana umuhambi wa rwabagabo bosiyana naraga chikasi najyangu nakunda kimwe umwami Moses nuwagaba ijya tumushani mukunda munonga yajya yaba Moses ni mukunda munonga wabare bosiyana umuhambi wa rwabagabo wabare okutureba tinka katakuri arkanungu nabana tureba habanda bamba tureba harho message kuna nchomera kabodi ya nikunyangwera uguno mukazi tinza kushumiza ina riba tamutera konkanya munasima kada muchunguzi ya musima ngo yagambaje kazo uguno mukazi munonga konkambo yono n'umurundi ingwe nangambe mazina ge baze kumutera RDC kandi RDC muri ataza kumureba bena RDC namma atine naho kumwi kongo n'umuntu ngiriye asuwe kada tuba muretere bigomuka eshinga kwa nyoka ni muri kitchen cyo mukazi ngana kada no zamu pe kada no mshawo integrity na mbese mnango atakugenda nyenza muri kitchen cyo kabe munonge ibwatsi amshangana kada wa kumuteza nawe ni matu yacho nari no kwa tena mbojo muri katito musumere tizi no shango reda jina because kada jina no ndakora mwana rona Kiguma burunga ni unosima wanojangu nosimira chumumoze sinuwagaba ngiyagamba mazima Ronald wa Kiguma abakusima Moses simba musimira cyumutima bakumhankanisa bo bamba komanka he Beth Mbindi no akazo ni no tureba ariho kumba mweta twatira izina I think so hatari izina message y'usino turashome Vincent Oguno wakibari East ni wanu tumanyisa ngo watireba reka tugera mu studios tubumba bumbere bigambo byo kwendera program kureka hina batureka ngo burikirize kandi bari bomba tureba Nathan kavuguza kuruga kashonji njana babo mwami kabwice n'umushubuzi ari umutawuno shere nakunda program y'itakurugaho munonga nakunda kimwe umwami Moses Mwagabo so kabwice kuko yita Mwagabo ajata atata mwana mukaze n'umushoro kwa subscription kabwice n'umushisha n'umushubuzi mukuru tugumara funse mukahona wanogera ngo bitu nasikume FDC wiri kandi ubundi piho ukirakaye Rwanjo ori FDC turukasiga patejo icemerire kandi ico ncobasa ku ico kikabaho no mu DP bona rero nandara ariyo natera hasi FDC kandi iki kigasara inaremo nsimere ntwiga kandi kada mucunguzi nagamba nkopangisiwe emo mu group za FDC okureta kavuye mu kigombe ico tuguma ya kwema no wagena yes this is your party now yes party yawe yakahanda kama tane turiyo ntwirera karuka 2026 omtebe kansa stay enough time kuba mayi bakakugurize linda kutwara kora mane FDC byo kirekere tomera ni ndaba tubakaburize bosulo tubakaretse report teko mamtebe kansa ndeke jona gambere I am sorry so omtebe kansa wa program cyo kwanza ni kusima babambare ba TV n'ababahurikiriza Radio 5 akana cyo nicukura munonga kane kikere ninyendagaramu abanya-Uganda na munonga bahagize ba FDC n'abamemba ba FDC amasuko go kugira ngo nyawe na team
na n'abantu abinenyikiriza nke yanje ito turede kugira ngo ntukurwanira FDC kureba ngo yagumere FDC ya one Uganda one people ni advising abebembezi bitu nito twabaterira karo mutebeka sa program wekitenisa nandaro kuba secretary general nkamuterera karuru anda karura ko tukamuterera bwanyuma ya general muntu ahereze ku musingo bwa party president twamukompensatinga no bwa secretary general kandi twamurengo nabasa wekitenisa amuri yatinga muterera karuno kamurondera so konganyo nyenda kubasaba ikintu cyumwe boko baramba hurangu bajono babaraganisa kasente kandi bari mbenda kasente kusingo kwende kibina ne bije kibina byorekerire hatu bo bagende batusije itonto tuzagumiza muno muhanda gutuzereki ogutorekerire abo kuba itonte kwa kora cyone kikubasa kwenda besije ni member w'ekibina no besije office ya Katonga ati here no besije is automatic percentage of power no twine two strategies on FDC tukatune strategy ya organization twine na strategy ya activism strategy organization ekeri na jana nkumbi eyine na pate neyo kora structures za pate kombe ketibina kikaguma kiriki kibina konkana strategy ya activism yagira leaders bayo na organism cyo ne kigambo cyawe tingumanyo aho kuki yagira structures zayo where members ba FDC I myself I brought in the district mobilizer kandi the coordinator wa post government Katonga so in activism the same people baryo nabandi bazereki baryo so ezo strategies ibyo nicyo kitumanchereta ho Katonga office time ka information kango tegereze beg wanyira mupate headquarters kaze kombe ka structures then Katonga area activism kama tunyire pate president okwichozo mu defiance awencho office ya Katonga chinjiri because hatu mkamwe strategy yemwe mwene leadership united organization weka bakaba muhire mu muntu kamubinga etindi ni nyanda korekana cyumu na defiance na any classes of course never sa kugera classes if it or needs konka no koreka why Katonga ekabo ni nyanda koreka bwa Katonga yazereki yabiro konkitwe tutukwiciriza ngo na activism webeho konka FDC direct ergo so ntekwa guma na jana nkumbi ntekwa guma mu structures zekibina nabwecho no kwamisiriza abanya Uganda na nabahagizi ba FDC ngwito ntekwa kugendera a principles zekibina one nico tugirire ngwitwe akakaruru kekisobobo tutukubasa kazamu mpaka electoral commission yetereze organizing akaruru kabantu ba FDC tuba registering tunake tutera karuru kaburu munya FDC akubasa participatinga kandi akabo mwebembezi obaye simba noha arasinga bene we yaja tutabanka bajo nabo kugira ngo ntuza selecting no nkatekwa kuba karuru ekinkwenda kwendera nacho ni chumwe oguyaja ngo wekitinsa honare bose bambi ngo agambire bintu tine warije ko bahakanisa ayaguri ngo tina kweta na nentwiga tina kwetaga kuza statements za zibambi why including as a defamatory why of course zone oguno muntu abirayine na fraga yapate wabira chairman wa electoral commission wapate konka koreka ngo agire mu karuru yakakora kona kahwa nabisani akwagera nupu ayine nabisani bye biromwe bembezi wa nupu akasiga president we borekere marira katwa akasiga president onyene bowazi nana kitumba cyaze kungarika onyene bowazi ndukumari na anchile kamuza kangari borekere marira reka nze ko akachanga reka marira sotere akasiga yes hato kumeno emphasizing orino sherego go rya national level okumeno jango tura no mobilizing western region yes hato ine banga yabo mobilizing kari utururu wenga hato wajangu ntwirende nyenka iyo tukambira tukiyentebe keje baka ga RC1 nangwa na RC2 narabwa cancer ako tururu mobilizer hati we wasinge henyero kajya kasigana ngo kuzo mu cancer ya ferini bwese wagaba western region tokuchimango omora yankore honka twine member wa parliament tokuchimanya ngo rukunjero twine ba member ba parliament tokuchimanga Dr Kamara na Arga Kabare tokuchimanga sese twine ba members ba parliament tokuchimanya ngo bushenyo mu district council twine mu kansara wa FDC sho ngwabo twine mu kono tikumanya ko kabaruhubaro so etuna ni pendera na cyo bowazi no kugira ngo omuntu akubasa kugera ngo abirare chairman wa electoral commission aine fraga ya pate
konka nahagera pate zindi asigaho president we then hatasa yamuhera president we twahirize ku muryango w'iki kigwire amuryate cyo gukora kigwire akandi hatogwa akarya kasigaho bari ababe nahagiro watarahagire mu karuru akakumuhagera ubwo natakine moral sorte complete yo ku defending ekibintu because akakina go muhanda no wariyo nahagera akamana go muhanda. Thank you so much. Moses tuhendere program Muducha kagira museveni ate abanyankore niba kweta afato efato mbona umuntu kuzomu kintu kikunugwa wakore ikintu kikujya kikunugwa ate FDC igiro mfato igire munaretura igira umwanda kweretura mutwasitaje manyene ku nkatu gitegereze ki bagira umfato umwanda kushanga n'umuhera na miliyoni nabajya mu miliyoni 3 z'isente z'aho kunamunika biliyoni 3 kabintu nabakutura ngihanga namshwara mu ngate GTV yutuho ngaho ku Tanzania kuri Nyangure tubanshwara aronga politiko pate miliyoni 3 kubaza bahire buryo bwo yaterwa umutwe buryo mwari yo naterwa umutwe agashiri miliyoni 100 zitomudora weza mutwara umunana ya do n'abadonaza bakwa sente babagaya so ati bwenu ejemboze sente bagiti kigurana motoka ejemboze sente bagiti bagiriki nishwazana okuyo yekinkushaba twena nkihanga abo bari yangana na warubaho tuza kuri ryo kareza kandi bwo noreba yo Uganda yo nekoreka ngo izoba nengera kwangashana bwo ko munane ndo mu high school iki kikakeka yibona kikakiri cugi hakaru warugunda kuri na ganda majumake ngatakakeka yona netawo ngwe ni Uganda nengera kubonera so nubwo kujuhubaho noja kusiga erungi nefite yiwashangira so ababe bugombe by'ubutegeki abakwakarisa na wabangana wagereki nibazabo abo kuba ibyo niyo philosophy twayigereye the philosophy political philosophy the struggle and unity of opposites. That whenever there is a positive there will always be a negative. Whenever there is a woman you will always find a man. Where there is a light you will find darkness. Where there is God you will find Satan. Where there is heaven, there will be hell. Where there is north, there must be south. It is the struggle and unity of opposites. Mwewe ngubushake kuhakanisana. Konka buri kimwe nikibaho ahavwe kindi kubaho. Amen. Ari kurungi. Abasi bamwe bari kindi kubi. Ebare mnonga. Ndakusima abantu batureba bona nabatunga chance yo kucommunicatingira n'abatagitunga. Mbwenu hati NRM einani bashoborera iyeria kandi kiruho einenyo myoza ezeri kiriya zugasara abanyayuganda bona enyemi yo kubanza patriotism abantu kunde ihanga ryabo echa kabiri democracy abantu kutera ubururahi bayendera kandi bakatora nabebembeza barkwenda periodically bakalima kuzesimba socio-economic transformation buri munyayuganda wena obana wo opposition obana wa dini ki buri izo ba government nemwe hanangiriza nemurondere miribwe tarukushana okorengu yagira intasya yargare ngo rwaro yaza harunda hindu kugambira ata abantu bingi bindi bitagenda umuntu inizuba oyinortoki oyinumwani ayinente hati ogwegene bitagenda takafura kabitwara handi now echa muheru necha kugira ngo in fact ekinanye nangu batayibanjabo kubera abashobere biri byo kubyaheza twashobere bobe garikira mu government abo kuba NRM government netangira buri izo waje tinyenda kurgam basa bagimereza urgam waje tinyenda garkam bagimereza ugarkam so kwa kujemereza urgam to gukora senkoni not at all kureke kirunja ate kirundi kimwe no kugira ngo nyoni ndeba ebitukuza mbyona na wareba namwe no twatunga chance yugamba abakonde kutime sen ahituru kujema no kuba proper independent okushanga umuntu baza kwebisa wonke ihanga donye tigereza then kiretere naba kugira ngo bono bahakanisa twagaruka mu mugendo nambwe nkahati nyo nturi kurenti gema twagaruka mu mugendo
naza kugaruka habeho individual merit batorana bebembeza batorana muri rusange abaranga ni hangariya John close it we bale ho kasi tubanura mse 2017 ingumi biri kumuna musanzu kumuna munana mukaru ka shema municipality deputy RDC by then Gotv mchunguzi otwine hano wala RDC wantunga makaisi ndo karu wa complainari fayesanga hari DM yagira tinyagora wa togu minister mtamwa karuru atabo kuba anaenda kustamira bibiri minister no mensa renda tumwesi yes atemwe nada kustamira ne chikundi cha tenda kata maguru atecho ikijirizwa namtera tatu norora kaga Oyo no kore so ni Desho me oyo no kora ese no pate primaries you are aiding the enemy hawaki tinyenja nada kusinga primaries ezo and I know you are very good kanda noja gareka umsirura karuru because that's what the party constitution says ebigambe binoja kubihayota ata tekiro hati atechire kiriwo katike yagenda necyo indide bino mugambi no bitwa Burundi akaruru kayangera ate yajuwe yoda ebigambo ebikamutwara stock show kaina na gora mbagura sa 1.2 million kuja kusobora entebe akana mweta nyamo yendeza munastama hagere now back ni kwabora nyonyo that's my system of NRM abantu babiri bako bishibiro parties kandi ninyenda homwe I don't character assassinate the other because tokshisha yes hati nyencha ebiri no gamba aha muntu nkapurunka usubandi lecturer former vice chairman tinya na muzengo ahatira mu pasiko president back record area kwako is on buryo muna nachamanya mutarahagire amariyat honorable mwijuki ekyo cha naka yagira mu yabaye kubanita kwitaho ekyo cha ana oboy yagire kweju akainterpretingo akafuka fure kariya tukumanye mwishafure kaskara yabira yo constituency ya kuriya akari mu constituency ya kafure constituency ka mwida hari yimo no kwa mwida that birede abantu bijya bamuserikire n'ibindi they including the same views and they had a legitimate cause bakana barangu is a weekly so reka kujya hari sibambi has a certain level of stature and pedigree that so many people in the FDC don't have. When we be so, nyoni bahabora ngo otrati yo ebizigo ebibiona ngo FDC tinsobora kandi kwatogu nkamutwa gusa nico nabeninga abara bakadaza bana mitigira aba MK ohabe hatandike ibintu bya kasensero ngo muhonorable General Kahindo Tafire agirikire deputy speaker dena bana ba MK batandika kweta General Kahindo Tafire n'amajana this is RO014 halo abana bawe bari mu Kisaka abana bagwire na abana bagaragaye mu kuhindura abantu is still in the system obarayine cyagambire kikakora ko you have no moral authority kurugo mu blanket yawe ne bitakuri byawo bidafata kumadoka tubarireta kurumbura ate twaraza nebita kurumbura itoje bakiri okoto kwanda ate ni no abazuma real junior too dictatorial really by that description no mwibuto nagamso mwibuto true because haba humira mancha kari mzakushesha akasho mote rigo we know that wabare to nawe John okutayira no kutereza itegateko byawe wabare omwame masikobeka kutayira show ya very hot no kwata hamara facing up amara gukora ngafumuka mukamwago ngumana kwata facing up ashabona tichorobi wabare RDC kwitira short notes but you managed to come wabare kandi omukuru Moses Mwagaba uri kutayira abantu mbakira kumbuza John ariho gumutora ariho Moses ariho bakuza ngo witsuba agora ngo mazina go kukira kumbuza munonga Moses ariho omutora ariho njyante ubagire muri musongora tino mutoro abatoro n'abanyane bitu banibaza batanga chongo bazortoro tobazosongora anyhow ntenda kwebaza abahisa bitu abatura Radio 5 DJ Kanyama bo bari kutaho program yeji guno mwiza ko leta DJ Kanyama mu murebe na boosting signage kitira radio so za radio bona program yitunga tegene ngo team yitu twabacereze kireki kongatwe ndakwebaza mwe n'abatureba okusero watanisa bite kwisha
n'abandi Boaz wa Mongolia twakana mbitekateko kunkana ho tukutura twine ihangiro kwita B ebiti bitekateko bya TVG kureka